good evening, Ma'am Joyce May Onavia. Hello, Ma'am. As usual, thank you so much for coming, Ma'am. Salamat, salamat, Ma'am. Hello, Ma'am. Good evening to all. Salamat. Thank you, Ma'am Joyce. Salamat kay Ma'am Joyce. Napaka sa work, I know, no? Later pa ka mo out. Thank you kayo, Ma'am. Salamat, Ma'am Joyce. And congratulations di ay sa imo, ha? Nakshi, ha? Congratulations. Kita ko ganiya sa imong picture ng i-post graduation, no? Thank you kay Ma'am. Congratulations again. Congratulations. Good evening to all. Good evening. And tonight, mamimigay tayo ng ayuda sa mga naka-watch ng aming premiere kanina. Wala ko yung work. Okay, no, kay graduation. Oo, I remember. Congrats again. Congrats again sa imong naknak. Okay, again, tonight, mamimigay tayo ng ayuda sa ating mga viewers ganina sa ating premiere. Okay, sa ating premiere kaninang 12 noon, okay? Hi! Mega love shout out. Jacob and Abby's Family Channel. Thank you kayo kanina. Salamat po kanina. Totga ni Eska. Hello. Thank you. Kel Veray TV. Hello. Thank you kanina sa pag-watch ng aming premiere. Salamat po. Mamaya po. Punta po ako sa inyong channel. Okay? Courtney's Vlog. Hello. Okay lang, ma'am. Don't worry, ma'am, ha? Kabaw na bitaw ko narakad din na, ha? Thank you, ma'am. Sige lang, ma'am. Ayaw kabalak ka, ha? Naraman na din, ha? Mag-thank you lang ko ganiha sa mga ni subaybay gyud ni unong gyud ganiha sa premiere na mo. And then, ako sa silang tagaan og watch hours sa ilahang bahay. Okay? Again, thank you, Courtney's Vlog. Adventure. Isabel Araza. DJ Jonex. Hello, good evening. Elias Martinez, thank you kayo. Thank you so much for coming kanina po. Salamat po. Okay, Miss Jane Official. And I Tet Vlog, hello. Saint Soul ni Eska Lebert. Diyos ko. Adele and Queen Algrave Vlog. Gem DVL. Hello. Hi, Ma'am Janice Villarubia. Salamat. Thank you for coming. Okay ra ko, ha? You eat lang din na your dinner. Nara ko din, he. Nagpa-pastime ra ko sa amuang. Nag-update lang ko sa among watch hour, ha? Nag-update lang ko sa among watch hour. At the same time, mamimigay tayo ng ayuda sa lahat ng nanood sa aming premiere kaganina. Okay? Mamimigay tayo ng watch hour din sa ating mga friendship dyan. Mga lords natin dyan, ha? Again, thank you, Jacob and Abby's Family Channel. Salamat, Jacob. Thank you so much. Adele and Queen Algrave Vlog. Cholo, kanina you are watching. I saw you. Salamat kayo, Cholo. Thank you. Okay, sa mga baguhan dyan, if you're watching, please po palapag ng inyong channel. Please palapag ng link para si host na po ang balahala, okay? And huwag kalimutang magbigay ng thumbs up ni host. At of course, if hindi pa po kayo nakadikit, please naman po, padikitan naman po, ha? At ano ba yan? Bell all na lang din. Thank you so much! Okay, in a while, mamimigay tayo ng ayuda, ha? Sa kanina na nakapanood sa aming premiere, okay? And then, sa mga baguhan dyan, please po, palapag na lang ng inyong link, ha? Palapag na lang inyong link. Si host na po ang bahala. Kasi mamaya pa si host, okay? Kararating lang ni host. Salamat po. Hi, Ma'am Janice. Mayong gabi, Ma'am Janice. Thank you kay Ma'am Janice as always. Para mo ni Ma'am Joyce May Onavia. Salamat. Don't worry lang na ako, ha? You do your thing lang din na, ha? Nag-update ako sa muang watch hour, ha?
Okay, salamat. Okay, ang una ko na kong hatag og ayuda sa pa-time no kay yes later ato ang member sa dato asang tagaan ha. So yes, punta muna ako sa bahay ni Jacob and Abby's, okay? Jacob and Abby's Family Channel kasi kanina talagang nandyan siya from the beginning until the end. Pa-thank you ko na din sa kanya. Salamat Jacob and Abby's Family Channel. Very supportive friend. Okay? Thank you! I'm on my way sa bahay mo po. I hope you are watching and I hope you can see this, no? But it's okay. Basta ako payback time lang naman ako. Pa-thank you ko din sa inyo. Ha? Thank you so much pala pag nananabahay sa mga baguhan dyan. Okay? Again, nakabell all ako ha. Jacob and Abby's Family Channel. Wow, ang cute din, no? Family din silang cute. Okay, dito ako sa bahay ha. I'm here at your house. Wow. Okay, sige. I'm gonna watch your video. Amazing show inside the water and electric ocean at Sea World. Okay, I'm here. Again, Jacob and Abby's Family Channel. Thank you so much. Thank you so much. Dito ako sa bahay mo, ha? Dito lang si Ho sa bahay mo. Thank you. Also, I would like to say hi and mega love shout out to Power Seeker Coach. I saw him also kanina. Salamat. Thank you so much. Okay. Tapos na po harang. Tapos na po harang. Salamat. And again, my very good friend, Con's Vlog. Yel's Vlog Gleaming. Kathing's Vlog. Athena Yesha. And I Tet Vlog. Okay? Again, sa mga baguhan dyan, please, drop your link and si host na po ang bahala. Hello, Power Seeker Coach! Thank you so much, Power Seeker Coach! Thank you again and again. Salamat! Again, don't forget, yes, thank you so much, Cholo! Hello, Cholo! Hi, Cholo! Yes, dito ka sa lista ko, ha, Cholo, ha? Pa-thank you ako kanina because you are there sa aming premiere. I saw you kanina. So, super thank you po. Again, mega love shout out! Power Seeker Codes. Chala, Nopi. Okay, thank you so much again. Jacob and Abby's Family Channel. Dito po ako sa bahay niyo. Salamat. Thank you. Again, you can drop your link and then I'll be the one to handle it. Okay? Shout out sa Easy Helmet. Pero gikutasan. Hi, Cholo. Unsa man imong ganahan, Cholo? Helmet or sweatshirt? Sweatshirt, helmet. Okay, thank you, Cholo. Again, thank you so much, Cholo. Salamat, Cholo, ha. Thank you, Cholo. Asa man mo ron? Ni biyahe mo today. Thank you, Cholo, ha. Okay, again, thank you so much, Tutga ni Eska. Nandun din sila kanina. Kel Verave TV. DJ Jonex. Thank you so much sa mga baguhan dyan. Palapag na lang ng bahay. Jersey is enough. Car me at. Okay, thank you. Sige, copy. Sara na ako. Hi, Power Seeker Coach. Hello. I'm going to visit your channel in a while, okay? Thank you so much, Power Seeker Coach. Okay, I'm still here, Jacob and Abby. Hello, DGJ Vlog. Hello, I remember you. I think you are the Hugot Queen away kanina, no? Okay, meron ka ng jacket. Ikaw ba yung hugot? Super hugot? DGJ Vlog. I love you again. Ouch. Hello. Pababa na lang ng inyong link or bahay and then si host na po ang bahala. Okay? Salamat.
Okay, again. An adventurer. Thank you. Yes, from Madison 21. Yes, I remember. I got it right. Yes, congrats to me. Okay, again, DGJ Vlog. Okay? Hi, Power Seeker Codes and DGJ Vlog. You make friends with each other. You stay connected. O, diba? Okay? Sige ha, you can lapag your bahay. Since wala pa pong naglapag, si host nang bahala. Ipin ko po kaya tapos pag may dadating, of course, i-introduce ko yung bahay nyo. Okay? Maraming salamat. As of now, dito pa ako kay Jacob. Okay? Because nag-support siya kanina and I'm so thankful. Hi! Hello! Yes, also, you are here in my leaks. Kill Vere TV. I mentioned you a while ago. Okay. Sige po. Sige po. Wait ha. Loading yung isang loading dito. Okay, no problem. Okay. Valkyrie TV. Okay, I'm going to pin that one since ikaw yung nauna. Pin ko yan. Okay? Sige po. Sige. Calvary TV, thank you so much. Dito ka sa list ko kasi nakita ka kanina na nandun sa premiere. So, magbibigay ako ng ayuda. Ma'am, nag-PM na ako sa FB page mo. Okay, sige po. Ha, yung team lang po. Ano ba yon? Wish ko lang ba yon? Wish po ba yon or wala lang? Ha? Okay? Again, babalik ko lang ha sa mga baguhan dyan. Every month, meron po kaming ginagawang vlog sa aming Max Fam dito sa channel namin na Wish Ko Lang Max Fam. So, all you have to do is write to us your wishes, Facebook page, Max Fam. Okay? Again, official Facebook page, dalawa po kasi yon. So, you have to message us dun talaga sa official Facebook page namin. Okay? Max Fam. You tell us your wishes and bakit that's your wish. For whom is that wish? Hello, Colbert Lukab Ranila. Hello. Mega love shout out. I am okay. Thank you so much. Please connect to Power Seeker Codes, Calvary TV, the one that I pinned, DGJ Vlog, okay? Okay? Please, nakapin, okay? Again, hi, Cholo. Hello, Cholo. Okay, thank you so much. Thank you for that. Salamat. Okay, I'm going to give you jacket. Salamat. Thank you. You can drop your link so that I can pin you after Calvary TV. Ang ganda po ng premiere mo about sweet new magpamilya. Thank you. Don't worry, mamaya hapunta ako sa bahay mo again. Dito ka na sa list ko, okay? Nilist namin kanina ang mga nag-watch sa aming premiere. Okay? Okay, how's that? Okay, thank you again, Cool Beer. Ranella. Hello! Huwag kalimutan mag-thumbs-up ni host. Nagkamali. Huwag kalimutan mag-thumbs-up ni host at pakidikitan. Okay? And since libre naman pong subscription, diba? Diyos ko rin, sinabi ko. Subscription, i-bell all na lang yan. Okay, para lahat happy tayo. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, I'm done with Jacob and Abby's family. So, Kel, since you are there, punta ako sa bahay mo ha. Calvary TV, I'm here. Tamsak lang muna sa LS ni mo, Madam Host. Dili sa ko magdugay kay sayo pa ko unya mo work, Madam. Ugma na lang po, dinig out na ako. Okay, no worries, no problem. Salamat kayo for dropping by DGJ Vlog. Hello, thank you kayo. Ha, sige. It's okay, no problem. Okay, dito na po ako sa satisfying fully oatmeal. Diyos ko, nakakagutom naman ito. Ha?
Sige po. Dito ako. Ay, short lang pala ito, no? Short lang. Hanap ako ng iba, ha? Okay, tambay muna ako sa 6th silent live stream mo. Okay? Tambay muna ako dito. Okay, salamat, salamat. Okay, cool beer. Sabi niya, Kel, very done. Pakibalikan na lang, ha? Please, pakibalikan na lang siya. Okay? And then, if pwede lang po, pa-share na lang din po sa community. Maraming salamat po. Thank you so much. Pakibalikan na lang, ha? Sabi ni Cool Beer. Cool beer. Okay. Okay, naglapag ng bahay. Si Cool Beer. Salamat sa pagsabot, madam. Ugma na lang kung magsinipat. I love you, Alja. Thank you so much, love. Thank you. Salamat. Take care. Sige, good night. Paraon niya. Okay, again, si Cool Beer, naglapag ng bahay. Please support. I'm going to pin again because dito na ako sa kabilang cellphone ko kay Kel Veray TV. And since tapos na din sila kay Kel Veray, sige po. Si Cool Beer na naman pin ko, okay? Please support my son new video. Watch and like, please. Okay, no problem. After this one, I'm going to your home, okay? Thank you for dropping by. Power Seeker Codes, if you're still there, love, stay connected. Cool Beer, Power Seeker Codes, DGJ, mag-iwan na kayo ng baka since paalis na siya. And then, suklian na lang kayo bukas. Ha? Nagsusukli po yan. So, no worries, no problem. No? No worries, no problem. Sasa Scream, hello. Thank you so much. Okay, I'm going to give you a jacket, Sasa Scream. Salamat for dropping. Okay, where are you from, Max Fam? I am from Cebu. How about you? And how about you? You are from where, if you don't mind? Oh, hi. Hello. Okay? Kel Vere, I am here sa bahay mo, ha? In a while, after this one, pupunta ako kay Cool Beer. Okay? And then, kay Power Seeker. Of course, I won't forget you. In fact, you're here in my list, Power Seeker Codes. You're always here in my list. Diva. Okay? Can't understand. Only know English or Hindi language. Okay. Sige po. Don't worry. I'm going to translate a little. I said you stay connected to Cool Beer, Sasa Scream, and Kel, ano ba yun? Diyos ko, Lord. Kel Veray TV, okay? You connect with each other. Let's help one another, diva. For us to all be happy. Okay, sorry. I'm so sorry. I don't understand your language, host. I only know Hindi and some words English. I type message Google Help. Oh, I'm so sorry for that. Okay, I'm going to speak in English a little, okay? A little only. Is that okay? I'm going to try my best, my very, very best. You're so pretty, ma'am, sabi ni Sasa Scream. Thank you so much, Sasa Scream. Thank you so much. Okay, since sinabi mo yan. After this one, punta ako sa bahay mo, ha? Bigyan kita ayuda, ha? And then, you can lapag your link na. So that host will be the one to handle. Since, host will going out later. Diyos ko, Lord! Okay, I said, you guys
who is in my chat box, you stay connected. Let's help one another, okay? So that everybody happy. Let's share. Love, love, love. Diyos ko, Lord. Your hair remember me about my favorite character in the Game of Thrones, Khaleesi. Thank you so much for that. Actually, I don't know her, but I'm going to check her. I hope she's pretty. Okay, Ma'am Sheb. Tagpila ang imong hair color, ma'am. Hi, ma'am. Sige, ma'am. Hatag nang nakuog 150. 150 ra, ma'am. Namaligya pa dyan ko dire, ma'am. Diyos ko, Lord. Thank you, Power Seeker Coats. Okay, I'm going to search that one. Okay, power done. Okay, you make friends, ha? You make friends, ha? Let's all make friends na Misty. Okay, hi, Sasas. Also, Sasas Kribo. Okay, you stay connected, okay? You stay connected. Okay, the one I pin, don't forget. Don't forget the one I pin. Okay? Then, please say it. Say it, message me, done with Sasa Scrib, done with Power Seeker, so that they will be happy and they will pay back also. Okay? Okay? Okay. And then I'm just here. I'm just here, waiting for your love. Waiting for your love. Okay, I'm going to check Khaleesi. Khaleesi. Okay. Oh my God. She's so pretty. Is this the one? Game of Thorns. Game of Thorns. Thorns. Okay. Okay. I don't understand that too. It's okay. I'm happy that you are all friends in there. I'm happy that you are all. This one. She's so pretty, my gosh. I'm so flattered. Thank you so much. Thank you so much. Okay, you make friends, ha, with each other so that we all be happy. Okay? And then, you share in the community so that I be happy too. And then, I be happy too. I can help you also, ha? Since never mind. Never mind, I don't know how to explain. Okay, again, Calvary TV, I am here. Thank you. Yeah, she's so pretty. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hello, mega love. Shout out, Jessie Alerts. As always, hello. Maulan ba dyan sa Cebu? Hello, Ma'am Sasa. Yes, maulan. In fact, kanina, magja-jogging sana kami around 5 p.m. Oo. Kaso, umuulan. Umuulan, kaya hindi na lang natuloy. Our jogging canceled. Diyos ko, Lord. Okay, Sasa, done. Surprise B-Day video, sabi ni Cool Beer. Payback lang, ha? Savback, okay? Para maminaw ko sa imong voice, Ma'am Chef. Pag video ki na, Ma'am Chef. Ma'am, na ako'y pangutan na, Ma'am. Hindot kag voice, Ma'am, no? I mean, hilig kag ganta, Ma'am. Hilig kag ganta, no? Murag feeling na ako kay imong mga song, nindot, unique, nya, hilig sag kag ganta, no? No? Sakto? Okay? Okay, wait. Subscribe also channel. Yes, please do subscribe. Okay, here, Cool Beer. Okay, listen to me. Okay, you make friends, stay connected with me, and I'll be the one to make your channel grow. Because I always LS live stream. Okay, so all you have to do is you sub to me so that we can be connected, and you leave a comment in there. Okay, any comment will do as long as it's connected to the video you are watching. And then okay, you leave a comment so that after live stream I'm going to see it,
And then, I'm going to sabak. Okay? Okay, how's that? Okay? Okay. And then, I'm going to give you more bananas also. Okay? Okay, sorry for that because I'm still new in the live stream, but don't worry, I'm gonna help you because I have all the list of my friendship that is very kind to me also, who is helping me, making my channel grow and what do you call that? Never mind. I don't know how to speak eh. Okay? Okay, let's help one another. Okay, Max Fam, please give me some banana. Please support me. Your other support ID. Sure. Sure. Okay, so since I'm still newbie here in live stream, I don't know how to multi purpose. You leave me comment. Promise. Promise. I'll give you banana. Promise. Okay? Okay, I'll give you banana. And next live stream, I'm gonna mention you always, I play you. Okay? Promise. Because I know how it feels to be a beginner. It's okay, power bro. Dili man siya. Uy, ganahan ra ko maminaw. Okay, I'm gonna sing later. Ha? I'm gonna sing, promise. Promise. Magkanta ko niya di ay. Diyos ko. Magkanta ko, ha? Natagam ko, ma'am, kay na copyright bitaw ko ato, ma'am niya. Basta makopyright kay wala may kita or half ra sa kita. Oh, sige lang, ma'am. Dance akong talent, wala ko anang kata. Hala, ma'am Joyce May. Makasinabot ta. Makasinabot ta kay ako sa dansad ko. Tindog daw, ma'am, ug taas baka. Ay, bakit? Bakit? Ay! Bakit gusto mo ng taas? I-search mo na lang sa Facebook ko. Hiya ako magtindog kasi yung short ko parang tipan. No, I'm wearing very short shorts. Never mind. Just search for my Facebook, Sheba Daryl Escobedo Macasero. That's my Facebook. Okay? There, I'm also active there in posting. Okay? Let's make friends with each other. Okay? So that everybody happy. It's okay, Max Fam. I will definitely trust you. Yes, trust me. Trust me. Okay? I'm not gonna hurt you. Okay? Just leave a comment so that I will not forget that one. Leave a comment. Then, if you leave a comment, I'm gonna see it in my notification. And once I'm gonna see it in my notification, of course, I will go back to you. Back to you. It's payback time. Okay? Okay, mag-meet niya ta, Ma'am Sheb, kay mag-TikTok ta. Oh, sige, may pa. Sige, ma'am. Ma'am, inigawa sa Springwood kanida pizza baka inigawa sa Springwood, di ba, ma'am, na manay gamay din ha na swertres. Dili na mao. Dili na mao kay sige kog tan-aw gabi eh. Dili na mao, ma'am, no. Thanks. Thanks, Powerbow. Please stay connected. Okay, Colbir. Sige, sige, ha. I'm going to list you, ha. Here, ha. I'm going to list you. Cool, Beer, Low, Cab, Ranilla. Okay, I'm going to list you here so that every live stream, I'm going to mention you and I'm going to visit your house. Okay? Okay, thank you. Hello, mega love shout out, my favorite friend, Manilyn May Caverte. Hello, Ati. Good evening to all. Good morning, good afternoon, if saan man kayo sa mundo. Na? Manilyn May Caverte. Okay, Power Seeker Code. Subscribe on the way to your channel. Okay, again, subscribe. On the way na si Power Seeker, ha? You back. Okay, again, sa mga baguhan dyan, you can drop your link so that host will be the one to handle your channel. Dili na siya Ma'am Sheb. Okay, dan subscribe, Cool Beer, Low Cab, Ranilla. Sabi ni Joyce May Onabia, okay? Sabi niya, dan daw. Okay, you back.
you back to Joyce May Onabia, my friend, my very good friend. Always in the live stream. So you don't have to worry, okay? Thank you so much. Thank you. Okay, again, Kenny Rose Vargas, hello. Okay, salamat. Pretty Sheba, nalingaw jugo sa inyong video ganina sa Max Fam ni Ma'am Selena. Sana all naka-helmet. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for watching. Oh, yes. Okay. Please drop your link choice. Okay, drop daw your link. Ah? Okay, hi Ma'am Jessie. Oh, ang story ato ani Ma'am Jessie mauni. Diba, mag-sale man ko sa Sheba's collection, i-sale na ko tanan. So, kabaw man siya na i-sale na ko. So, since sila Eddie man sige magkita, yan gingnan si Eddie na, Kuya, ako alam tong data-datahan, Kuya B, kay na kuya na kuha na dito na helmet. Since kuwang sila usa ka helmet man ba para sa iyang pari, siyang husband. O si siya, Kuya, ako lang tong data-datahan. So, ni okay si Eddie. Siya, o sige. And then, since si Eddie nakahinumdom na mag-jogging niingon siya, nitawag siya nako, Han, ato to i-vlog si Mirosan, ako tong kanang kabuanganan, ako good to i-challenge, ana siya. Ako to ipadalaon niya ha, to i-vlogay ko. O sige, okay ra, wala problema. So, mato. Pero wala ko kay bao, ma'am, og unsa yang i-challenge. Oh, sumotong niingon na siya nako, pag nanami dito, siyahan, nag-abot ato, ako good to pa jagingon diri sa ubal, patuyo ko nako. Pero maura na yung gingon, wa siya niingon na pahilmiton. Naluy po ko, ma'am, kay wain taon tumaanad, ma'am, ba, og jogging ko. Ayaw lang, uy, lain lang, pasayawa lang. Siya, pajagingon ako, ikatulo. Ayaw lang, uy, ikaw salang. Alam, ma'am, na-shock na lang kung mag-abot ni Selena. Maog yun yung gingon. Pag-helmet, kay since nagdaday si Selena og rubber shoes, kay gatuo siya mag-jogging ko. Wala man ko nakada. Gadaday siya rubber shoes, kay inana man mi sa una, ma'am. Magdama mi rubber shoes. O, gipa-rubber siya. Pati katawaan na mo. Subscribe Dan, Power Seeker. Yay! Okay, subscribe Power Seeker Dana. Okay, si subscribe. So you go back to her channel, okay? Don't forget to go back to subscribe since she's done to your channel. Okay, thank you so much. Thank you so much. Subscribe connected with like and comment with bell and all. Thanks. Please do the same. Watch my video for 2 to 3 minutes. I am able to comment on your video as it's for children only. Okay, thank you so much. Salamat. Thank you for that. Have much appreciated, okay? That's the only way we as a small YouTuber grow. We must help one another so that that's all. Thank you. That's all, thank you. BEDH Idol, pa-shout out naman dyan. My favorite friend also, Myrna Marata. Yay! Thank you so much, Ati. Thank you for dropping by. Salamat, Ati. Thank you ninyo din na ni Ati Manilin. Walay TikTok, Ati. Patay TikTok. Thank you kayo, ha. Salamat kayo as always and always, Ati, ha. Thank you. Appreciate kayo na ako, Ati. Salamat kayo, Ati. Again, sa mga baguhan dyan, don't forget to dikitan si host and to thumbs up ni host, okay? Like, and if possible, pa-share naman po sa community, okay? Okay? Pa-share naman po sa community. Wala na kailangan din na challenge, Ma'am Sheba. Ma'am Loretta, pwede raday ka. Pwede raday ka anytime. Pwede ra ka anytime. Kay si Eddie, hilig kayo, ana. Si Eddie, hilig kayo, ana. Dali ra kay siya kahunahunag mga ingon, ana. No? Walay lain. Wala kay TikTok na sila Tyler diri. Hello baby Tyler. Love mommy. Always ha. Be good. Thank you Ate Myrna. Salamat. Thank you Ate. Thank you Ate Manilin, Ate Myrna. And family. Hello ninyo. Okay, again sa mga baguhan dyan, you may drop your link. Okay? Si host na po ang bahala because matagal pa si host. Okay? Matagal pa si host dito. Salamat. Share dan only na
na sila. Okay, uli na dahil sila. Thank you. Cool beer on. Okay? Again, don't forget to stay connected to the one I pinned. That's Cool Beer, my new friend, our new friend. Stay connected, okay? Cool Beer. Okay? Okay, tapos na ako ha. Kere. Ano ba yan? Diyos ko Lord. Okay, tapos na ako. Kel Veray TV. I'm done. Okay? 20 minutes. Diba? So, I'm done. This is the one who with, Diyos ko Lord, who's with us kanina while we're having our premiere. So, I'm so thankful for this following person has been supportive. Okay? So, yes, the first one, Jacob and Abby's family channel. Hello. Yes, I'm done. And then, Kel Veray TV. So, since, unahin ko muna ito ha, tapos balikan ko ito. Okay? Since sila dito ang nandito. Okay? Power Seeker Codes. Hello, I'm going home. Okay, Power Seeker Codes. Okay, Power Seeker. I'm going to you. Okay, here. Wow. I always love your channel, no? Very nice content. As in, promise. I always like this one. Mga life quotes. Okay. Feeling demotive. Ay, Diyos ko Lord. Feeling demotive. Diyos ko Lord. Paano na to? Hindi na ako marunong. I watch your today video and afternoon. Another girl is your sister? No, my very good friend. My very good friend. We've been friends for how many years already? I think 20 years? Yes. So, yeah. Okay, I'm here in your... Okay? Okay, so... Mga baguhan dyan, you may drop your link. You drop your link, okay? Si host na po ang bahala. Salamat! Thank you. I said thank you. Okay? You stay connected to Cool Beer, ha? Cool Beer. I'm going to your channel after Power Seeker, okay? And then after Power Seeker, you, and then okay? And then here, I'm going to finish this one, my friendship. Stay together. Yes. Yes. No? It's very rare to find a good friend these days. Alright? Am I right? Right? Right. I'm the one who question and I'm the one who answer. Okay. Yeah, so I'm very thankful. Many more to go. Yeah. So I'm so thankful to her because through ups and downs in my life, I'm so, I don't know how to say it. Okay, to through up and down, she's been with me. Through Marites, you know Marites? What do you call that? Diyos ko. Chika. You know Chika? Chu. What the? Ay, basta, ha? Oh. Yeah. Sharing issues and fake news. Diyos ko, saan ni mag-storya? Ay, mag-English. Sorry for that, but I'm going to try my best, okay? I'm going to try my best, my very best. I did my best. I don't know Chika, I only know Pika. Yeah, I know that Pikachu. Okay. Thank you, Cool Beer. Again, the one I pin, it's you, okay? So whoever who is coming to town, who is coming,
Okay, and then the one who will replay this video gonna see you. Cool beer, cool beer, cool beer. Hello. Hi, 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 hi. What are you doing if you don't mind now? What are you doing there now? Is it evening? Good night, good morning, good afternoon? Happy lunch? What? Okay, I'm still here, ha, Power Seeker. I'm still here. Okay. So, yes. Okay. I'm going to view my members and also who has been with me through my premiere. Very good to me, very kind. Was helping me all the way up, 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 up. Okay. Thank you, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Okay. Okay, here ha, Power Seeker. I'm still here. Okay, and for the newbie dyan, please share this one, this live stream in the community, okay? So that many will coming and then I can promote you as well. Thank you! Okay, since I have extra cell phone, I came here from Sanjay Rawat Senior. Do you know him? Okay, I think the one who I think you're his channel. Yes, yes, yes. I remember. I remember the day. Choo-choo. Yeah. Okay. It's very good, right? He's very fast. I want to be like that too. He also doing live stream. It's very fast, right? I'm so amazed. Yeah. Like, how did he do that? While typing. Yes, that one. He belongs to my... Ah, okay. You are a friend or not? You say hi from me. Huh? When I'm watching him, wow. Pikachu. Wow. I'm so shocked. The first time I saw... Hear me? No. No, popping. Why is that? I want to be like that too. Yes, I remember. I remember. Is the only one who can do that. While typing. I remember. Say hi to me, ha? You say hi to me. Thank you. Not my brother. But like a big brother, belongs from same place na. That's why. Ah, okay. Okay. Send my regards to him. Okay. Actually, that was my second visit. First, just dropping my link. And then, second, since I'm looking at him, that's why I sent super chatter. Oh, me, super chatter. I don't know what you call that. Oh, super chatter. Me. Because he's so fast. You can see Ultrahan on Google. We belong from there. Okay. I'm gonna check that one. Okay? Thank you so much. Are you his member also? Not? Yeah, super chatter or member. He shared your name. Wow, I like that one. Okay, okay. Um, if he going live stream later, I'm go there because he I'm going there. Not yet.
I still new. Okay. Okay. Okay, me too. That was only the second time I visit him. Ham. Okay, 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 okay. Hi, Mega Mega Love shout out. DJ Jonix. Ah, okay, he is doing daily. Wow. Daily. Wow. Wow. Excuse. Adventurer. Saint Saul Neiska Lebert. These are the names who has been with me during our premiere a while ago. So this is my way of thanking to them. I'm going to their channel. Adele and Queen Audrey Vlog. Tutgat ni Eska. Miss Jane Official. Inday Tet Vlog. Jacob and Abby's family channel. And the one who commented there, who leave their comment, don't worry, babalikan ko kayo. Okay? I'm going to your channel also later after this live stream, okay? As long as whenever I see comment in there, I'm going to react hard. Meaning to say, I'm done with you. I'm done with you. Okay? Mm. Okay. Power Seeker, I'm done. I'm done with you. I'm done with you. And since you're always there for me, I'm gonna give you another. One day you will look back on this time and all you will see is what? What is that? One day, one day you will look back. Shh. I'm not gonna read it because you will not view his videos. So you better check this out. Power Seeker Codes. Very nice. Okay, very nice. Hello, Mom Janice Villarubia. Thank you. Always, always love, love, Mom Janice. Thank you. Hi, very good friend. Janice Villarubia. Villarubia. Okay, thank you so much. K 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 ha 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 K K K. All right, all right, okay. Later I'm gonna sing ha later, okay? Later only because sometimes the music got copyright. That's why. That's why. That's why. So again, you can drop your link ha. Host will be the one to choo. Okay? Janice, please support me. Cold beer look up Ranila said. Okay? That's my friends. And they are very supportive. Whenever I have live streaming, they always come here. Always. Even on Facebook, I have nothing to say. As in, super, super, super. So, I'm so thankful for them. So, ayan na sa mga baguhan dyan. You drop your link na lang ha. You drop your link, okay? Para pag may bagong papasok, sabihan ko. Okay? So, example, cold beer, the one I pin. Please stay connected. You make love. You make love. Okay? So, get connected to Cool Beer Look Hub Ranila. And then, right now, I'm here. Power Seeker Quotes.
Okay, thank you so much. Oh, yes. Power Seeker quotes. Okay. Cool beer. Rico share sakto motivation may liga. I hope I understand that, but this time I'm gonna speak this one. I'm gonna read this one. Cool beer veggie. Mary Chanel ki videos. Kuap ni bacho ko car sakto. Un ko acha motivation melega. Ah, Dana po, cold beer. Okay, done daw, said Janice Villarubia. Did I read it right? Did I read? I'm so, I'm having fun. I'm having fun. It's very challenging for me. Wow, I got it. Wow. Yes, I said it right. Wow. Congrats to me. Okay? No one is coming. Eh, no one is coming. Unlike the one who you said you chu 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 Chusco. Chusco Lord. Please come in. Please come in. Please. Chusco. Please come in. I said, cool breer brother, you can share my channel videos to your childs so that they can see and read motivational videos and quotes. It's good for them also. Yes, yes. No? Very relatable. Relatable. Very nice. Whenever you feel down and then you you read that kind, it makes you feel wanna up. Up? Okay. Thank you. It's okay. It's okay, Power Seeker. It's okay. I'm just having fun in here. Okay. So as I've said, I'm here in your house. So, okay. So I'm going to cool. Am I? Okay. Yes. I'm going to cool beer. Lu. Lucab. Lucab. Oh, here. I'm here. I'm gonna bell all. I saw you already, huh? Okay, I'm here. I cannot read the title. I cannot read the title, but don't worry, I'm gonna watch this one, 6 minutes. I'm here. Okay? Okay, friend? Okay, brother. Okay, so I'm here, ha? Playing your videos, okay? Okay. Thank you. For the newbies coming to town, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button to get notified. Okay? Thank you so much. Pakis, ma'am. Oh, sure. Mm, mm. Palablab daw, oh. You stay connected to Sasa's crib, ha? Okay, Colbir. Sasa, okay, you're done na pala. Yes, you're done na. Thank you. Thank you so much. You can drop your link. Salamat.
Again, I would like to say mega love shout out to my friendship has been there sa aming premiere kanina nandyan sila for us, no? So thank you, mega love shout out Jacob and Abby's family channel, Totga ni Eska, Kel Veray TV, DJ Jonex. Okay, if you like someone na, ano ba yan? Will support you. Yes, this following the one I mentioned. Oh, they have been with us kanina while we're having our premiere from the very start until the end. So you may sub them, okay? Subscribe, you go to their channel, okay? And then you leave a comment in there. So you tell them I'm from Max Fam so that they will sub back to you and make love with you. Courtney's vlog, hello! Thank you so much! Jem DVL. Isabel Araze. Ann Venture. Miss Jane Official. Chassis Crib, nice and cute baby. Sabi ni Power Seeker Coats. Wow! Cool Beer said, Power bro, mohi ahap ka comment nahi mila. Power Seeker said, notification mihuga. Okay, so again, let's support each other so that we be all happy. Okay? Ganyan lang talaga. That's how we do it, okay? Help one another, support one another for us to be together. Together. Okay? Don't forget that. Thank you so much. Okay, again, I'm here, Cool Beer, to your house, watching your videos. Okay? 6 minutes something. Thank you so much. Oy, I don't have connection internet. Why is this happening to me? I don't have internet connection. You can still hear me because my computer said no internet connection. No internet connection, but I'm using cell phone. Okay? I'm just here, ha? Can you still hear the sounds and my voice? Hi! Yes, you are audible. Thank you! Salamat! Okay, I'm still fixing my PC, ha? My PC in front of me. It's not working. It says no connect to the internet. No internet connection. Okay? I'm still here. Thank you so much. I'm still here, ha. Rest, I will see. Cool Beer by G. Notification bell. All Picardia, don't worry. Don't worry, no problem. Okay, I'm still here. I'm chatting everyone. I said that no internet connection in my PC. But I'm looking at the cell phone. Okay? So, yeah. It's not working. So, आपकी पड़ोसी Haruka needing attention? Not. Okay, I'm just reading, ha, because I still don't have internet connection here in front of me. Wait.
someone is going in here and gonna fix this. So yeah, I'm going to read it here. Walay sounds dam, voice ra nimo. Okay. Sige kay no walang internet ate. Thank you Timona kung ganahan nimo ti kay ikaw ginapirmi mo ingon ako. Mao na nice kay pare ato sa una. It's a from kana ti nakadungog kag effecte na ni katawa. Ha ha ha. Ana. Nadungog ra ti no. Nadungog ra. Okay. Wait for a minute. Maupo diri ako ang mamanilin. Okay. Hello, Guaps, Katia, Brits. Hello. Okay. Wait for a minute. Because there is someone who is fixing. Okay, thank you. I'm still here, ha? Wala, nakita ko. Hello. Ako'y anak. Oh, Okay, wait, ha? kaning meron duguno. Dati ang ni kabalo. Natagak man niya akong gikuan. Okay. Wait for a minute. Kaping mainit. No one is singing a song. Wait. I'm just gonna read in there, ha? In there, ha? Naara. Ha? O, naara man dali, wala. Fine, dati. Mhm. Dati. Wala, sad. Wala. Hala, uy, naunsa na matawang-tawang niya eh. Wa, ang tabi ba eh. Wa, hindi ka ba eh, oy. Hindi ka ba eh. Kisumong tas panahon, oy. Saan ang taon eh? Wa, hindi ka ba eh. Okay, again, I'm done here. Cool beer. Yes. So, yes, since you are still in there, I'm gonna watch another video of yours. 7. Okay? Here. Wow. 7. Okay? So, sa mga baguhan dyan, again, don't forget to give host thumbs up and pakidikitan if hindi pa tayo kadikit. Just bell button na lang and then you drop your link, your bahay, so that si host na pong bahala sa inyo. Okay? Thank you so much ko na bay mani bayada na awe para ba karusu tuahada pa G. Guapa BFF Ashley from Manilin May Caverte. Hello! Thank you! Sana all merong iPhone 11 Pro Max. Oops. What you call that? Oops. It's iPhone 13. Pro Max, by the way. Hamburgera. Correction. Hamburgera. You are laughing when I read, eh? Yer kaisu bulri hai miku hasi ari. Pikachu, baby. Okay? Diyos ko, it's not working. My internet is not working in here, my PC. I cannot give you a sound. Cannot give you a music. Why is that? Why is that happening to me all the time, all the way? Natagak na sad. Ha ha ha. Di na kayo pilit ang sketch stick. Dili siya pwede ana lang maski dili lang ibutang dito. Ha? Maski dili lang ipapilit batarong. Ikuan niya, kapilit. Hello, 7,000 viewers.
Okay, pasensya na po. Wala pa pong connection dito sa PC ha. Kaya wala tayong sounds ngayon. Wait lang po ha. Diyos ko, oh, di ba? Nagpusil na yan. Ipusil na. Okay, again. Dito ako ha. Kalbur. Oh, dito. Meron na. Ay, meron. Ikaw to. Uy, siya dahil nagpa-music eh. Siya na lang magpa-music dyan ha. Yan naman pala eh. Remote in my hand, so I'm gonna use the music. So yes, I'm sold. I'm sold. I'm sold bad. How much yung iPhone 13 mo? Binigay lang sa akin ng chuchuchu ko, ng ex-boyfriend ko. Ex-boyfriend kasi husband na ngayon, di ba? Almost 1,000. Yeah. Yung anniversary niya namin, i-check mo. Nandun. Sinurprise siya na ako. Oh, meron na music? Meron na music na. Meron na akong music. Wow, sana all merong ex-boyfriend. Ex-boyfriend kasi husband ko na siya. Kasi hindi ko na siya boyfriend. Ex-boyfriend. And now husband. Eh! O, diba? May ganon. Haba ng hair. Diba? Wala akong ginawa. Binigyan lang niya ako. So, yun. The end. Ikaw, kumusta ka dyan? Ano ginagawa mo now? Lapag mo link yung vlog mo sa surprise. Okay nga. Ilapag ko ha. Oh, wala akong internet connection. I'm just using cellphone. Pero sige ha. Wait for a minute. I'm going to find it. Naka-BG kanina pa. Naka-background kanina pa. Tama po ba ako? Tama ako, no? Tama ako eh. Namoy nadungga na sounds. Do you hear music? Power seeker quotes? Cool beer? Lapag muna, panuorin ko na. Oh, Diyos ko, Lord. Yes, now na. Diyos ko. Hi, Ma'am Janice. I also have a premiere today. Okay, sure. I'm going to visit. Same jud the guwaps ay ako rasad eldest patarungon if walay sound. Oh, I don't know how and everything. Online sus Bisaya ang dai ni. Maglingkod ra ready to ko na. Tanan machuchuchu di ko kahibaw guwaps. Uy, Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Okay? And then, okay, I'm going to pin that one ha, Power Seeker, because he has a premiere. And then, you know what, my friends? You have to check Power Seeker channel because very inspiring. You will learn something. You will get something. You can share. You can relate. If you feel you're down, then later on you will feel up. Yeah, that's right. So, Power Seeker quotes, my friend. Hello. Hello, hello. Ay, Diyos ko, Lord. Okay. So, yeah. So, yeah. I'm not using PC now, right now, because it's not working. So, isa na ko. Lang yung hello! Naara guwap, sinay, sakto ra dyan siya madungog. Okay. Ako pa ko sa... Kana guwaps? Kana guwaps? Okay, guwaps? I'm going to pin Power Seeker because I can assure you that you will learn something
Hello, Rowena Pardillo. Hello. Thank you for coming. Pasensya sa ha, kaya akong PC walay internet. Naibot. Di ko kahibaw. So, mo nang hinay ang sounds kay ang diri sa atong igamit, ha? Thank you, Calvary. Okay, again, yung mahina yung boses, no? Oh. Kasi I'm using the radio. Radio ba yan? Stereo. Radio. Oh. Yan. Ha? It's okay. 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 And then, so again ha, lapag your channel. Okay. Sige. Thank you, Guaps. Kana, Guaps? Okay, sure. Sure. Okay, I'll mark that. This one also, surprising my nakshi. It was during after Odette, yung brand out pa and all. Oo. Eto. Ay, sorry. Sorry. Taka lang kong sale. Pataka lang kong sale. Okay, Karen. But the 2D war kag karon i which me message ka jud chuchumba chuchu. Pikachu. Chos Condor. Yes po. Anak ko, Calvary, yes, anak ko. Never give up. Abud, Joshua, never give up. Spaceship, Elkin, ahap ka, up na, business huga. Never give up. Again na, huwag kalimutan ni host, mag-thumbs up at dikitan if hindi pa nakadikit, ha? And bell button na din, okay? Libre naman yan, okay? Okay, go. There's a spaceship. Spaceship? Is that a spaceship? A spaceship. Okay, we're going to spaceship. Okay, again, premiere daw ni Power Seeker Codes. Palove-love din po, okay? Okay, that's a spaceship. I got it right too. Thank you. Okay, sa mga baguhan dyan, please, palapag na ng bahay nyo, ha? Si host na pong bahala, okay? Si host na po ang bahala. And then, okay, I'm done dito, Cool Beer. I love Haryana Bahay. What's that? What's that, Haryana? Ariana Grande? So, yes, I'm here at your house, Cool Beer, and I'm done with 2 videos. O, diba? Hi! Lunmar Vlog! Hello po! Sure, sige po. Sige po. Lista kita. Lunmar Vlog. Lunmar Vlog. Hello, Lunmar. Okay. Sige, Lunmar, ha? Okay, Power Seeker. Haryana is a state in India. Okay, copy is that. Power Seeker Codes, you get connected to Lunmar Vlog. Hi, Lunmar Vlog. Pakilove-love na lang sa nakapin, ha? Si Power Seeker Codes. You get connected to Power Seeker Codes. Cal Veray TV, Cool Beer, Luchab, Ranila. Kanina pa sila dyan, so perfect. Ha? May maisda ka ngayon, may makakuha ka, may makakain ka, o, diba? Okay? So, you stay connected. You dikit, you lapag your house also so that I can pin you also, okay? Hi, Ma'am Edsel Dilemma. Thank you, Ma'am. Thank you for coming, Ma'am. Salamat kayong, Ma'am. Maayong gabi din ha, Ma'am. Hello. Okay? Sige ha. So again, si host dito lang. Okay? Ilapag your bahay. And I'll be the one to make the newbie, make the kit, chuchu.
Okay? Okay. Lunmar Vlog. If tapos ka na, sabihin mo ha, para sabihin ko sa kanila na pasuklian ka din ha. So, yan sila, sure yan. Sure na hindi ka ibubudol yan. Okay? Kasi kanina pa sila and then palagi yung nasa LS ko. Okay? So, again, Lunmar Vlog, you get connected, stay connected to Power Sticker Codes, Cool Beer, Kiray Vlog. Okay? And then, please, pasukli, you make sub also to Lunmar Vlog. You support our new friend here. Lunmar Vlog. Hello, hello, hello. Okay. Bekas Rawat. Name ni Bitay by Afni. Sanjay Rawat kirelasyon mo ho very halino ni si Sanjay Rawat. Uy, very nice move kay ni siya paspas kayo, no? Thank you. Hi Sanjay Rawat. Mega mega love shout out to you. You are the best. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, again, since tapos na ako kay Cool Beer, and then I want to thank this following person. Mga channel ito ha, you can also sub them back, okay? And then, di din kayo mabubudol nito, okay? They are very supportive. Jam DVL. And I Set Vlog. Miss Jane Official. Jacob and Abby's Family Channel. Totga ni Eska. Cal Veray TV. Mario Mia Dubai. He is very supportive. Sanjay Rawat said you can visit his stream for bananas. Yes, ha? But please don't clip me in here, eh? Yes, ha? Yes, he is the best. He is amazing. Okay? Lunmar Vlog, hello! I hope you are still in there kasi isusunod kita, Lon, ha? Hi, Lon. Isusunod kita. Lunmar Vlog. Lunmar. You are still there, Lon. Hi, Lon. Diyan ka pa? Okay? Hi, Lon. Lonmar Vlog. Wait mo na, wala mo nang kanta si host kasi yung PC ko. Okay, Lonmar. Okay, dito na ako sa bahay mo, Lonmar. Harvesting mango. Hi, Ma'am Joyce Meonabia. Hello, Ma'am. Good evening, Ma'am. Thank you, Ma'am. Akong PC, Ma'am, nadaot, nawala ang internet. So, wa pa ko'y sounds, Ma'am. Kaning sounds gigamit di-on lang diri, Ma'am, sa amuang sound system. Okay, thank you. Again, sa mga baguhan dyan, palapog naman ang bahay niyo. Uy, thanks, bye. May to come karun, iban karun. Okay. I'm not leaving. You will stream after one and thank you. You are so sweet. Thank you so much. Salamat. Yes, thank you so much. He is the best, right? I also agree. Okay? I'm going there later also. Okay? Thank you so much. So, I am here sa house mo, Lunmar. Nawala ko ganina, ma'am. Kaya giduluan akong cellphone sa akong anak. Okay ra, mama. Okay ra. Salamat kay ma'am. Narabito ka pirmi dira, mama. Okay? Nangwa pa kong mga bananas diri, ma'am. Oh, mauna na naningkamot. Oroy, pero ma'am, akong sounds diri, ma'am, naguba. Wala man akong signal. Oy, okay ra, Ate Myrna. Okay ra, Ate Myrna. Kasabot kay kuan na. Sige lang, Ate Myrna, you do your thing. Pahala na ko diri kay ngano. Nagpakuan ako sa mong watch hour. Hi, Rowena Pardillo. Mega love shout out to you. Hello. Congratulations sa imong nakshisa sa graduation. Also to Joyce May and Ate Myrna. Congrats ninyo mga mamshis. Ni-graduate na. Thank you. Congrats. Okay. Hi, Ate Sheba. Long time no see po. How are you po? Jane Elida. Hello, Jane Elida.
Hello! Okay, bigyan kita ng jacket, Jane, ha? Oh, may pa-jacket ka na dyan, ha? Thank you so much! I like that background music. Send me the name. Okay, sure. Okay, I will send you, but all you have to search is no vlog music background no copyright, then Fergie. Fergie. Salamat, baby. Hello. Bye, all of you, my friends. Bye. Bye. Thank you so much for coming. Thank you for dropping by. Cool beer, thank you. I already got you here in my list, so don't worry, okay? Just come here anytime, okay? Thank you so much, and God bless you. Thank you. Love, love. Okay, I'm still here, so don't worry. Ate Edsel, hello, Ate Edsel Dilemma. Salamat kayo sa pag-drop by, Ate. Love, love, sad, Ate. Salamat, Ate. Okay, nagpakuan ako sa watch hour. It's coming in mostly YouTube videos, so I thought that to put in my video. Yes, yes. Vlog, music background, no copyright. Then Fergie. I think the title is happy. Basta it's positive. Happy life. I think so. Yes, it's happy life. Good night, Ate Myrna Marata. Thank you. Good night, Ate. Good night, salamat. Salamat, you can send link here. Okay, I'm not sure, I don't know how, because I don't have PC. That's why I'm using cell phone. The PC don't have connection, so I'm gonna try. I'm gonna try my best. Okay, I'm gonna try my best because I am okay. Vlog, music background. Okay. Okay, here. Check, but I think it's Fergie Happy Life. I also do live selling in my business page. That's Sheba's Collection. This is also my background music. I'm also using this one as my background music. So, if I'm not mistaken, that's Fergie Happy Life. I'll try to check. Okay? I try to check, Very nice, no? Because that's the only song that it's had no copyright. Happy Life for... Okay, yes! I got it right! Thank you so much, Dab! Thank you sa Druena! Again, congratulations! Okay? Yeah, I got it right. Yeah, I got it right! So, kauwi-uwi. Okay, kadit sa because sometimes I am adding my videos and I got copyright whole time wasted and I have to edit again. Yeah, actually that's always my problem, our problem, because the video seems very boring if it has no sound effect, music background. That's why that's also our problem with my daughter and our video editor. We always got copyright wasted and very useless. Hi, Ate Manilin. Good night, Ate Manilin. Sige, thank you kay T. Salamat. Same here. We're both same. We're both same. Oh, where is Marlon, by the way? Lonmar. Okay, I'm done with your video, Lonmar. Okay, sometimes they wrote NCS only for views. Yeah. I know, I can relate. Okay? So, since I'm done with Lunmar, pupunta ako dito kay Tutgani Eska. Okay, if you want bananas, these guys I'm referring, they are very legit. Very supportive. Ni Tutgani Eska. So, you may add them also. So, hi, Tutgani Eska. I'm here. Okay, I'm here. Thank you. Okay, for the newbies,
newbies coming, please lapag your bahay. Host will be the one to make lambing-lambing to our newbies and sa mga dadating pa, no? Okay? Pasensya na po, wala po munang music. No night boot in your channel. Why? I don't know how. You teach me, please. You teach me. I don't know. Please teach me, my love. Ay, my love. Sorry for that. Not my love, by the way. Okay, my friend. Only friend. I don't know how to night boat. How to do that? How to do that? I don't know how. I don't know how to do that. Okay, I don't know how to do that. I don't know how to make stickers and all. But don't worry. Through YouTube Studio, you can... okay. Thank you. I'm gonna search that after this live stream. Promise. Because... also my member... Yeah. I'm a member. I'm gonna love them. Like... What's that name? Sai J? The one who is very fast? Yeah. I like him. Sanjay Rawat. Use YouTube tutorial too how to add a night mode. I'm sorry for that. Yeah. Thank you. Okay, again. Hi po, guwapa Ma'am Sheb. Hello. Is this your new or your other channel? Hi, Tere. Inday Tech Vlog. Hello. Hi. Thank you for coming. Yes. Eto nasa lista ka na ha, Inday Tet, kasi sabi ko sa mga nanonood kanina sa aming premiere, nilista po namin and then we're gonna view them. Okay? We're gonna view them, tapos isa ka dito. Okay? Na-mention ko always and always and always kasi you're very supportive din sa amin. Thank you, Inday Tet. Okay? Jacob and Abby's family channel. Hello. Courtney's vlog. Adele and Queen Algrey vlog. I am coming from a main account just to subscribe you. Don't subscribe to that account. You are so sweet, my dear. You are so sweet, my alagad. Okay. Okay. So, importante talagang may alagad, no? I don't know how. Is it really possible that we make another account just for this ninja? Or it's okay? No. I have ninja, but I'm not using it. Only my daughter, but I'm not using it. Again, sa mga newbies dyan, good evening, good morning, saan man tayo sa mundo, no ha? Good afternoon, good evening sa inyo dyan. Kumusta kayo dyan? May alagad. Okay po. Just lapag your bahay ha, para maipini host, okay? Then, pasensya na lang po. I'm always your supporter, guwapa. Me too. In fact, napanood ko kanina yung ang video mo, pero saglit lang kasi nag-jogging kasi sana kami, tapos umulan, pero napanood ko yung laptop. Di ba? You're so amazing, nilike ko lang yung nagtamsak lang ako dun, okay? And I thought you are very amazing. Okay, Elias Martinez, mega love shout out. Vekas Rawat, hello, good evening, Vekas Rawat. I'm gonna give you a jacket. Thank you so much for that. Thank you. I understand now. Are you power seeker? Vekas Rawat, are you power seeker, right? Pero may mga videos din dito. You Pikachu, Pikachu. I got it right. Vegas Rawat, hello. Thank you so much for that. Okay, Tutgani SK, I'm done. Salamat din, Inday. Sige ha, after this, ikaw na. Inday Tet Vlog. Okay, Inday Tet. Uy, Inday, ba't iba to? Inday Tet Vlog. Okay, Inday Tet Vlog coming on the way. Dito na. Bakit to? Bakit
Bakit ibang lumalabas Inday? Bakit ibang lumalabas? Ate Sheba, bakit na birthday-han lang? Ay, sino ba yon? Okay, hi Jane Elida. You're from where? Indicted vlog. Indicted vlog. Okay, indicted vlog. Oh, ba't nawala si indicted dito? Alam ko na. Punta na lang ako sa aming channel. Okay, indicted. On the way ako sa bahay mo, ha? On the way. Hanap ko pa. Pero ano gamitin ko? Itong ninja mo or yun? Jane Elida, ha? Bisan iPhone 11 Pro Max lang, no? Okay, indicted. Okay. Go to channel. Nag-subscribe din ako dito, indicted. Okay, I'm here na, viewing your videos. Bikini Man at Sheba. Okay. You can write your wishes sa Max Spam official Facebook page, Max Spam. And then, sumulat lamang kayo ng inyong mga kahilingan doon para mapili ng ating team. Okay, lahat yun babasahin, but as I've said, we only choose one wish every month. Okay? So, ninja ko ito. Okay, indicted. Okay lang. Pababa ng link. Ha? Kasi dito ako sa ninja mo. Dito ako sa para mapin ko din, ha? Indicted. Thank you, indicted. Okay, again, every month, we're gonna choose one letter sender ng mga wishes nila, and then your wishes will come true, of course, but only one per month, ha? Only one. So, who knows? Hindi man ngayon, next month, diba? So, up lang din, and then you write to our official Facebook page, Max Spam. Thank you! Okay? Thank you! Maskilayo. Okay? Maskilayo. Ako, di na lang kumuapil na imong wish ko lang, Ma'am Chef, kay mas napay nagkinanlan. Wow! Bitaw. Thank you! Kaysa nako. Okay po, always support sa imong YT channel po. Thank you! Thank you, ma'am. Actually, ma'am, same ni Ma'am Joyce Ming. Sad to say, I don't want to go back on my FB account. Ooh, okay, nag-move on na si Guabs. Ay! Thank you, Gabs. Okay, and like that. Okay, again sa nakapin, ha. Pin ko, ha. Hi, Power Seeker Codes. If you are still there, indicted vlog, the one I pin. Okay, may link dyan. Ita sa link. You click that one. And then, she's our very good friend. She's very supportive also. So, you can connect with her, ha? Power Seeker Indicted vlog. Okay? Sa mga baguhan dyan, you can drop your link. Salamat. Okay, parihami Ma'am Joyce May. Okay? I mean, ikapila sa kuka try, ana, na daghag mga opportunities ba, o mga chance na, uy, Sheb, chuchuchu, mauni na ipanghatag, chuchuchu, mausad na ako mindset. Mindset ba? Mindset. Dili na lang na, uy, mas napay, mas nag-need, ana, kaysa nako. Oh, so, muna, dili na lang ko, kaya na para sa ako, pero, night times na magrasyahan, ako lang sa gyapong ihatag. Oh, so, parehami, dili masada dinaw, no, pero, mura bitag, basta, mindset ba? Mindset, no? Napay nag-need. Sakto na, no? Napay nag-need na mas need nila. So, very good kay si Ma'am Joyce, si Mino niya. Ako sad, Ma'am Joyce, mo share lang ko, ha? Mo share ko, ano niya, daghan kayo mo message. And then, mo share ko, ha? O, naabitay mga person na sa may term ana kanang usahay makawala og gana na mutabang ba, like
example, na example, um, um, nangayo og para palit og tambal, pero dili lang kanang sakit na grabe ha, kana bitang murag ganang ubo ana sipon ana. Pero 2 days ago naghikay, nainasal ana, so usay makaana ko ba na kanang unsay pangalan na, unsa may term ana oy kanang bitang tanan na lang sa bitaw, kanang bitang unsay term ana oy, akong i-wish dili para sa ako para deserving na tagaan bitaw. Yes, and they said sunod na lang ko guwaps, uy maulam mo ko sa akong channel, kinda boring pang man. Okay, basta sige lang, ana man jud na magsugod guwaps ha, hilang guwaps ana man jud na magsugod. So mao na siya akong kuan usahay kanang bitang makita ko na friend man yung isa, so sa iyasan nagsinamuksan, nagsisag pangayo sa ako pas pangayo, so nakaana ko ba na kanang unsay panan na dili sad maayo ba na magsige lang sa tagkangkang, di ba, kay sa mua pud ba na part sa kuha sa akong nagian, magdala pa kog manikin, init pa kayo, magkuan pa ko og ligid, unsay pangalan na, magkwintas pa kog ligid, magmotor, okay, i-meet up, init pa, magkuha pag stocks, unya ingon ana lang bitaw, kanang nindot sad ba, kanang bitaw dili lang sad ta magsige pud sa pangayo ba, mo effort pud ta, kay linain man sa jud ta no, kasambot sad ko, kay basta lang wala gyud na, pero ma-feel bitaw nimo na kani siya tinud-anay gyud ning wala, pero kani siya nangayo tanan, anak mamba, sumuno say murag makana ko na sa dani, uy busy na tamo mo wad tagana, kay bawo man ko na correct gwapa, oh kabaw man ko ma'am na naato siya 2 days ago pa to, na nya human ana nya wali ko man nang bangayo ba, last month lahi ang giyango karon lahi ang giyango sunod lahi ang yung makaana gatan-aw biya ko sa online nimo gwapa. Thank you, and I said, nag-view day ko sa mong video ha. Diyos ko Lord. Iba, tapos ng isa, next video ako. So, okay, Joyce May, done, subscribe, invited. Sabi ni Ma'am Joyce May, love kayo ha. Very good friend. Pareho kayo, very supportive din ha. Anak, man good na. Ayaw mo mapaghinaan ng loob kay asam day magsugod. Ari jud sa bag-o pa ta, wala pa tay subscriber. And then na 10 atong subscriber, 20, 100, di ba? Asa man na magsugod, ha? So ana na to siya, ha? Kanang ayala mo ka hiubos na ako, but sad to say, dili tanan deserving tabangan. Ana lang, ha? Dili tanan deserving tabangan mo nang usay ma-feel na ko kani murag lahi inabusar. Kita na ko sa laing group, nagsigi pangayo, chuchu, gamito ng mga anak chuchu. So makawala og gana. Pero of course, basta naunsa nagdrama ta diri sa ako guwaps opportunity nga ingon anak klaseng tao kasulay ko ana, if balibara nimo bisan unsa og explain masuko jud maupay mga way og dauton pa ka sa ako lang na guwaps ha, hikay before after ngayo. Oo. So yes guwaps, sakto to no, ka-relate sa ko anak guwaps. In fact, gabi ilang mi nag-chat sa ako ang Joyce May, salamat. Pwede bukas ko na lang Joyce babalikan kita sa main ko. Yes, nagbabalik talaga yan si Indicted. Ha, Ma'am Joyce May ha? Sige, sabihin ko din, no? Again, nag-vlog man kayo dyan, ha? Katri, yan kamo kayo. Guwaps ha? Kasi, anak man yun ta. Asam ta magsugod sa usa subscriber, duha, tulo. Sumalik ta to. Mao to. Kanang say pangalan na mamili sad ta ba, mamili sad ta, dili sad kay ngano yanon lang ta ma'am, kita diri muna painit diri mangitag kwarta. Sa mga gustong magpaganda ng channel, Audio Wow, hello, mega love shout out Audio Wow. Hello to you, hello, welcome and good evening, hello.
Okay? Sa mga baguhan dyan, you can drop your link, yung bahay. Max Fam, good evening, Audio Wolf. O, sa lahat na nandyan, palove-love po kay Audio Wolf, ha? And then, sa nakapin, Audio Wolf, sa nakapin, huwag mong kalimutan, i-love-love yung nakapin, okay? And may mga kapatid tayo dyan, may mga friendship tayo dyan. Don't forget also to love, no? Joyce Meonabia, and Daitet, Catherine Breeze, okay? Our friendship nandyan, very, very legit, hindi ka mabubudol yan. Very supportive. Okay, and Daitet, tapos na ako sa iyo. So, punta muna ako dun ha, sa mga, again, nandun sa premiere namin kanina, no? Nandun sa premiere namin kanina. Okay, Courtney's Vlog, I'm on the way sa channel mo, Courtney's Vlog. Okay, I'm here na, Courtney's, ha? Okay, dito na ako, Courtney's, sa channel mo. Thank you. I'm going to view your videos. Okay, mga ganap sa lambog. Okay, go. Thank you, Courtney. Thank you. Again, mega love shout out sa ating mga friendship na very, very supportive, no? Nandun sila kanina sa ating premiere, and then that's why bibigyan natin sila ng ayuda, okay? Magbibigay din tayo ng banana after sa ating live stream kasi may alagad ako. Okay? Sige. DJ Jonix, hello, mega love shout out. Isabel Araza, Jacob and Abby's Family Channel, Cal Veray TV, Saint Soul ne Escalebert, Miss Jane Official, Inday Tet Vlog, Yomiya Dubai, Ann Venture. So again, salamat po sa inyong lahat, and don't worry, hindi po ako mag-stop dito if hindi ko kayo ma-view lahat. So again, naka-view na po ako sa mga videos ng iba dito na nasa list, okay? So, yes, meron din akong mga bagong nilista, and then lahat na nag-comment sa mga videos, don't worry, balikan ko kayo mamaya after this live stream, okay? Again, United Vlog, hello, mega love shout out. Katia Breeze, hello, guaps. Very pretty, guaps. Jossimy, I love you, as usual. Power Seeker Codes, hello, thank you so much for the support. SNR Villiard Sambayan, hello. Pa-support, pa-shout out daw po. Okay, SNR Villiard Sambayan. Please connect, and I said vlog. Meron tayong bagong friendship, Power Seeker Codes. Please connect to SNR Billiard Sambayan. Okay? Please support our good friend. Okay, I'm going to pin. Oh my God, I think I know this one. Hi! Alam mo, kilala ko to Diyos ko, Lord. Oh, diba? Kilala ko nga. Hello, senior. Senior pala yun Okay, si Senior Billiard Tambayan. Guaps, pa-support ko, guaps, ha? And then, pin kita. Hi, senior. Mega love shout out to you. Okay, again, Endoy Tet Vlog. Joyce Meonabia. Katia Breeds. Power Seeker. Palove sa ating bagong friendship, Senior Billiard Sambayan. Okay? You do the same, Senior Billiard Sambayan. Okay? Daan na daw po sa iyo si Katia Breeze. Daan na daw sa iyo, Senior, si Katia Breeze, ha? Please, pabalikan na lang, ha? Thank you so much, Senior. Salamat for dropping by. Thank you. Kilala ko yan. Friend na friend ko yan. Okay? Di din kayo mabubudol yan. Always yan online si Senior Billiard Tambayan. So, yeah. Okay? You stay connected to him. Kasi hindi kayo mabubudol yan. Always yan naka-online. No? Senior? Okay? So, hindi kayo mabubudol kasi friendship ko yan. Okay? So, always yan naka-online. So, sure na babalikan kayo yan.
Okay, thank you so much sa on the way to support with Bell, please. Okay, sabi senior. Sabi ni Power Seeker Coach, on the way na daw siya sa'yo. So, don't forget to sub back ha. Suklian senior ha. Si Power Seeker kasi always din yan senior ha. Always yan si Power Seeker. Very, very supportive. Okay, in fact, it's been with me since kanina pa. From the very start. Okay, senior? Wala ko channel, ma'am. Hindi Tech Vlog. Support ako ni Ma'am Shem. So, again, Ma'am Joyce May, no? Nindot kita yung mindset ganihan. Nabilib ko ni mo, ma'am. Nabilib ko ni Ma'am Joyce May Onabia because we have a segment sa aming Max Farm. Every month, pipili kami ng isa. All you have to do is magsulat lang kayo ng inyong mga kahilingan doon kung anong wishes nyo. So, ang sabi ni Ma'am Joyce May kanina, ano ba yan? Magpapaubaya na lang daw siya sa iba because alam niya sa sarili niya na may mas madami pang mas nangangailangan. O, diba ka-power kayo? O, same kayo mindset ay ma'am. Thank you kay ma'am ha. God bless you. God bless you. Senior Billiard Tambayan, sabi niya, done, Katia. Okay, done na daw siya sa'yo. Okay, Guaps, done na siya sa'yo, ha? Done, Power Seeker Coach. Oh, again, Power Seeker Coach, nagbalik. Done na si Senior, okay? Power Seeker Coach, sabi ni Katia Brits, done also to you. Okay? But watch video for 2 to 3 minutes, then subscribe. Follow YouTube policy. Yes. Okay, sa mga baguhan dyan, ay, I have to remind this one ha. Wait. Okay? Sa mga baguhan dyan, it would be very useless if ever you subscribe first. Una kayong mag-subscribe, bell button, ganyan. You know why? Kakainin, YouTube, lolo, that's the other term for YT. Kakainin lang yan. Useless. Okay? Useless. Useless, nag-take kayo ng time, pero it will be useless. So, Ma'am Shab, anong dapat gawin? Eto, okay? First, wag muna mag-subscribe. You watch first 2 to 3 minutes sa video. Watch. Okay? Watch. And then after watching, you can do thumbs up, like the video, subscribe, and lastly na yung subscribe. You comment. Any, but it's okay you won't comment, but much better. Okay? And if ever you're going to leave a comment, make sure it is ano ba yan? Connected to the video. Okay? As I've said, if ever you are watching fruits, wow, that's very yummy. That's very delicious. I feel so hungry. Okay? Connected to the videos ba? Okay? Para hindi kakainin ni YouTube, ni Lolo. So that's why Power Seeker said, but watch video 2 to 3 minutes and then subscribe. Follow YouTube policy. Yes. Very good because you do remind me for that. Okay, sabi ni Katia Brit, Senior Billiard Tambayan, thank you. Okay, Joyce Mianabia, you're always welcome, Ma'am Shab. No, nabilib ko, ma'am, because mindset kayo. Very good kayo. Joyce Mianabia, you're always welcome. Okay, Power Seeker Codes, on the way to both. Power Seeker Codes, YouTube consider that as spam after seeing. Yeah, very good. Hi, Ma'am Janice Villarubia. Oh, di ba? Si Ma'am Janice, oh, very good sa kanya si Ma'am Janice always. Salamat kay Ma'am Janice. Power Seeker Codes, I'm going to connect with both channel after seeing a video. As I am seeing from the same mobile. Okay, very good. Power Seeker Codes, away for a while. It's okay. Thank you. Okay, Katia Brits. Power Seeker Codes. Okay, noted. I will undo everything, then do the screenshot, and I will watch first the video. Diyos ko, kat-out ang English yan. No, maon bitaw ni with feelings kita diri, ma'am. Ako ma'am, mamugira kay ko mag-English ron kay kabaw man ko ana nila. Kabaw ko ana nila na dili ron kay na sila mag-mind, no? Di naman na sila mag-mind, pero og mga Pinoy pa ni ma'am, Diyos ko ma'am, gipaningot na itong mga kaluilukan dire. Senior Billiard Tambayan.
Stay chill and cool. Duh. Sabi ni Senior Bilyaran Sambayan. So again ha, nakapin si Senior Bilyard Sambayan. Pa-support na lang po sa ating friendship dyan. I'm sure hindi kayo mabubudol dyan kasi always yan online. Senior Billiard Sambayan is always online. So you make friends with him. You stay connected with him. Okay, because I'm sure he's gonna sub back to you, will do the same and support you because as he is always online. Thank you! Thank you, Senyor! Say, Senyor! Okay, Senyor. Hello, Senyor. Hello, Senyor. Hi, Senyor. Okay, ha. Thank you so much. Okay, salamat. Thank you. Thank you din also sa Ma'am Joyce Simi Onabia sa pagpaubaya. Sabi niya, may madami pang magustong mag-wish na mas na need nila yon kaya hindi na lang siya magsulat daw na may papaubaya na lang daw niya. O, diba? Mindset ba? Mindset. Okay? Mindset. Okay, next ko. Okay, I'm done sa Courtney's vlog. Tapos na ako, Courtney. Punta naman ako kay Gem DVL. Gem DVL. Gem DVL. Okay, dito na ako, Gem. Dito na ako ha, sa bahay mo, Gem. Ma'am Gem. Okay, happy Sunday. Happy Sunday. Okay, si Senyor is still there. Punta ako sa bahay mo. May video ka na ba? Ha, correct. Bantayan nandiyo imong grammar sa ilahan. No worries kaayo as long as you express what you're trying to say. As long as you understand each other. Mauna dyan na ang advice sa akong ex-BF afam. Sana all! May afam. Sana all. Ako wala akong afam. My college days. Sana all guys may afam. Wala mo na kong afam, oy. Asa may afam dyan? Oy, Senior, afam ka ba? Afam? Sana all ay afam. Sana all. Nandyan ba ba ko? Di ba naputol? Di ba naputol? Nakita niyo pa ba ako? Nakita niyo pa ba ako? Hello? Are you still there? Are you still there? Are you still there? Kita po. Okay, kita po. Akong internet, ma'am. Afam o buhok. Senyor, afam ka siya buhok. Okay, Okay, dito ako again, Gem DVL. Dito ako sa bahay mo. Pagkatapos ito, bisitahin ko bahay ni Senyor. Screenshot lang ako tanan YouTube account diri go up, then I'll do the rest because I'm using one mobile phone lang. Odza, ha? Sana all! Gusto ko ani clear pa sa mud. Ay, buing din ni siya eh. Oy, friend ako si Friend ako si bitaw ka ng unsay pangan. Ay, nahiya man ako sa iyo, Senyor. Ba't nandyan ka? I'm sure they're right. Ha, pag friendship mo nila. Uy, friendship lang ha. Bitaw. Very good, Guaps. Thank you, Guaps. Salamat. Sugdi na, Guaps, ha? Kamu din, ha? Sugdan lang na. Good. Asam day tatanan magsugod, no? Imagine, good. Para kanus alang to, nag 1K me. Diba? Nag 1K me. Kuma, nag 3K na, nag-shop na lang ko. So, wala na, good. Lingaw-lingaw lang ba, no? Lingaw-lingaw lang. Diba? Okay? Katawa ko, clear pa sa mud. Senior Tambayan done, brother will bell on all and with comment. Nice to meet you. You exports manager, I appreciated, and I also love exports. Watch to see their streams and videos. Sana wala good nagdugay Guaps. Uy, kay Gors na kay to. Sarah.
Pila raman mo ato ka months, guwaps? Ay, sana all. Uy, kasi feeling ni Apam. Kasi feeling ni Apam, guwaps. Yes, guwaps, na inangungkutan nan. Nakainungdong siya tanan. Bitaw, nindutan nino, pa naman, ay, ma-English ba? Kaya ato ang English ba, sana, atong English, ma-practice. Ma-practice atong English, ani. Mag-diba? Power Seeker Coat, said Katia Breeze. Thank you! So again, nasa mga baguhan dyan, maglapag lang kayo ng inyong bahay ha. Si host na po ang bahala kasi si host nagpe-play lang po, nagbibigay ng ayuda si host sa ating mga lords dyan, sa ating mga friendship dyan, na very supportive din sa ating YouTube. Okay? Adele and Queen Algrave Vlog, thank you so much! Okay? Ahak jud nimo guwaps. Uy, hahaha, nalingaw jud ko sa imong rar. Si Senior Gosway kay na mo. Rar. Si Senior Tambayan, kanang nakapin. Oh. Rar. Expression na nagwa. Rar. Rar. Unhi mo namang bulldog. Rar. Narako diri ha. Wala lang kay sounds kay akong computer diri nawa og internet connection. Oh, sayang. Nya. Ulo, maglapag na kayo ng pahingan mo ha. Sa mga boot din na ha. Sa mga boot din na, okay? I'm done, Gem DVL. Hello, I'm done to you. I'm done to you. DJ Jonix. Punta ako kay DJ Jonix. Nandun siya kanina. Okay, DJ Jonix. Dito na ako. Wow. Sana all DJ Jonix. A quick escape to Pintuan Falls. Okay, naka-view na ako sa bahay mo ha. Okay, naka-view na ako sa bahay mo. And then, okay. Sige ha. Again, good evening to all. Paki, love din po sa ating nakapin dyan. Senior Billiard Tambayan in the house. Pa-support po ha. Power Seeker Coats. Katia Breeze. Okay. Jasmine Anabia. Janice Villarubia. Hello, mga friendship ko dyan. And mega love shout out ka Things Mix Vlog. Calvary TV. Jacob and Abby's Family Channel. Totgani Eska. Sample daw sa Afam language. Sana all guwaps ho. Okay, so yan. An adventure. Mega love shout out. Hello. Okay, excuse lang ha. Diyan lang kayo. Magchika-chikahan lang kayo ha. Tapos ako dito magpa-powder din ako ha. Kasi nakita niyo yan. May mga oily na. Yung mga oily na. Okay. May bago tayong bisita. Again, welcome back, Jessie Alerta. Hi, pretty Sheba. Manadyo ko gugas plato. Thank you, ma'am. Okay, Power Seeker Coats. Catherine Breeze, John. You are mostly uploading shorts only. Scene 5 to 6. Like now. Done. Thanks. I hope to see in my video premiere and comment box also. Sabi ni Power Seeker ko. So, ayan no, may mga na-friend na kayo, no? You have new friends here, so stay connected, ha? Also, the 118, and then, sa mga wala pa, maglapag kayo ng bahay nyo, okay? Para mapin natin, okay? Subs to both Senior Billiard Sambayan and Catherine Breeze. Thank you so much. So again, Senior ha, may mga new friends ka na. You make sure na nag-sub ba ka rin sa kanila. You watch their videos also, okay? Para
mag-sub din sila sa inyo, mag-support din sila sa inyo. Okay, thank you so much. Okay, so maghintay pa tayo, and then I hope may bagong lalapag dyan. May bagong lalapag dyan. But I only got increase in 1 sub. Uy, that's very sad. Really. So again, isa lang daw ang nag-sub sa kanya. Only 1 that sub sa kanya. So I hope everyone is telling the truth and not lie. Diyos ko, Lord. Okay? Again, power seeker codes daw, ha? Done. Thanks. Okay. Okay? Done na daw. Do not always look. Look. Do not always look at your love. I love naman house, ha? So that YouTube will not going to, Lulu will not going to eat that one. Okay? Alright. I still don't have PC. I'm not using PC at this moment, okay? I'm still using what do you call that? Cell phone. Feel kay moment mag-in-English kay kani sila wala lang sila mag-mind sa grammar. So feel. Okay, welcome. Okay, again ha, power seeker, you make love to power seeker, ha. He's very supportive. He's been with me since from the very start of my LS, even the first LS and this time. Okay, so di kayo mabudol dyan. Okay, hi Joel at Sarah, hello. Good evening to you. Okay, again ha, you make love that one, ha, and then power seeker, ha, you love power seeker, okay, because power seeker is very nice. He's been with me since from the start of the LS. Okay, alright, and I'm very sorry that I don't have music, a nice music at this moment. Because my computer is not working. Diba? So, ayan. Hi, again, mega love shout out. Joel Atanero. Unsa na make love. Uy. Okay, you make love, meaning to say, you go to the house. You make lambing, you like, you subscribe, you comment, okay, iwa din niya yung love, nabuldog na. Okay, don't know who not subscribe me, but I am supporting. Yeah, power seeker is very supportive, promise. Imagine, from the start of my LS, he's been with me since kanina pa. What time is it? And then what time now? Diba? It's very rare to have such kind of friend. Yeah, but I'm telling the truth. And nothing but the truth. Diba? Okay? So, you love. Oy, please, you love. Power seeker codes. Don't worry. After this live stream, power seeker codes, I have Ninja account. No? I promise I'm gonna dare for you. Kuya man din ng love. Uy, ulan ka ayo. Ay, kaya mo na love, boy. Ay, love nila. Ay, Diyos ko, Lord. Again, you make love to Power Ninja Haturi. Is that Pikachu? Dan subscribe Power Seeker cause thank you kay tawa si Ma'am Joyce Mita naluoy ni pariham ni kay kani si Power Seeker tinudanay gyud ni siya, ha, dili ni siya ninja, iyaha gyud ang account na pang vlog niya. So nibong ko na siya na sige ko na siya sa karon ko nung ni Sudiri ni Agik, sige ko na siya subscribe, pero wala ko no usara iyang gitanaw sige ko og dan okay nya pagtan-aw niya usaray na puno. How ngano ko no? So it's not another cartoon like Pikachu, Ninja Hattori. You know a lot of people. No, I don't know again that.
I'm gonna search that. Okay? So, again, Power Seeker, I told my friends that you are very supportive and you are very legit. So, I told them it's very rare to find such a friend like you. So, I told them they have to make sure they don't lie. Because I know you, that you sub them. So don't be sad, okay? I'm here to make you happy. I'm here to make you happy. Okay, go, 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 go. Okay. Search then. Okay, don't be sad. Don't be sad. Smile. Like that. Okay, you smile. Okay? You do it again with like that. Okay, go. Okay, Kathia Breeze. Power Seeker Quotes. Thank you so much. Mwah! Mwah! Oh, diba? Si Kathia Breeze. Kahalino na niya. Oy. Oh, sige. Power Seeker Quotes. Welcome. Oh, dance. You're dancing now. I'm so happy. I am so happy. Very good. No? And then, wala pong naglapag ng kanilang bahay. Wala pong ng bahay nyo. Oy. Ba't kayo hindi naglalapag ng bahay nyo sa akin? Nahihiya ba kayo? Nahihiya ba kayo? Nahihiya ba kayo? Ba't hindi kayo naglalapag ng bahay nyo? Power Seeker, your vids kinda like them lots of quotes. Now I know why. Yes, we are same Katia Breeze. We are same. No, I like his video. Whenever I feel sad, I'm in love, I'm happy, Chuchu, Pikachu. Hi, Power Seeker! Okay? Again, sa mga baguhan dyan, palapag nila ng bahay nyo para mapin ko din. Katulad ng Senior Billiard Tambayan. Okay? Senior Billiard Tambayan. New friends. You make new friends. Okay? You are laughing now. I am so happy. I am so happy. And since sana all in love. Ikaw ha? Ikaw ha? May traso ka sa akin ha? Already subscribe, sabi ni Power Seeker Quotes. Okay, already subscribe na daw po. Okay, thank you so much. Thank you so much. Sabi ni Power Seeker Quotes. Okay? Aligri ang afam guwaps nga makasapot o super duper siloso. Kay bawa na biya ka, mas may prefer kong kuyog na akong mga laki. Unya guwaps, nilang na edad ato guwaps, siloso din kay siya guwaps. Unya, sige bit chika din habi. Chika din habi niya. Tagasam to siya guwaps. Tagasam to siya. Yan, sa nga nang nagbuwag man mo ato. Nagbuwag man mo ato niya. Sa may yung gibuwagan guwaps. Aligri ang afam guwaps nga makasaput food. Super duper siloso. Kay bawa na baya ka, mas mo prefer kung kuyog na ako nga mga laki. Umuan niya guwaps. Magsilos jud oy kay gwapa biya ka pag sure dira guwaps oy. Ang mga laki ang kuyog nimo, no? PC setup lang ako. Okay, Senior Billiard Tambayan. Okay, thank you so much for dropping by. Thank you so much, Senior Billiard Tambayan. Okay, sige po, ha? Sige po. Salamat! Ambot, nakalimot kong taga-asa to. Unya, saman? Bata ka to? Unya, guwaps? Yummy? Yummy? May ka-team ka ba? If may ka-team ka, pasali ako. Wala akong ka-team eh. Wala ko. Yung sa group chat, GCs? GC ba? Ibig mo sabihin? GC, di kasi ako nag-active kasi takot akong mag-commit. Tapos hindi ako makapag-view ng kanilang video on time. Kasi I'm super busy din. Kaya dito na lang talaga ang chance ko mag-view ng mga videos nila. So, ayun. Kaya wala akong ka-team. Ikaw, meron ka? Gusto mo? Actually, may kakilala ako. Pero yun nga. Yung iba, pinasok ko doon. Tapos, yun nga. Hindi ako active kasi ayoko mag-commit. Ayoko mag-commit ng time ko kasi I'm not gonna able to
to watch their videos. Tapos, mahiya ako sa kanila kasi sila, pak, yung message nila, parating, papasok. Nisuroy man to siya sa school, then ako padulong nako uli niya ni Asha nako asa dapita ang gym, then ako rapod siya gitudluan, tas nahibalong ko nagkatabi siya maayo nako nangaya din siya number og times ked nako ay sara niya asa man mo na ngadto aber pag sure dira guwaps oy asa mo na ngadto ha. Asa mo na nga guwaps? Katong daghag sa amin. Katong daghag sa amin. Left, right, back, forth, up, down. Katong daghag sa amin ang adto mo. Diyos ko, Lord. Asa mo na nga guwaps? Oy, mga niyang number ni mo, niya, nakita mo niya. Asa mo na nga sa Starbucks or katong daghag sa amin? Wow. Ay, no. Oh, nya, guwaps, asama mo na nga to. Asama mo na nga to, guwaps. Uy, niya, di unsam ka niya. Di papilit ka niya sa bongbong. Ipasulit natin mo mata. Ito, guwaps. Nya, guwaps. Advantage, pinangga kay ka. Caring ka ayo. Always caring kaayo, always on kumustaon asan ako, pero mao lagi makairita kay kutob sa akong kuyog silusan wa na pud sa lugar ba, grabe murag na kong bata way buot kasabuan ba, sana all silusan, sana all mao ba unya hala uy haway na hitabo alam sa na uy uy, ayaw ni as ni Guwaps. Ay, di na lang ako mag-tell, no? Kaya ako, wala dyan ko kasukayan na, no? Di ba, Joel? Okay, katong tag 800 ang toothpaste o toothbrush niya sabon gamay. Unsa mo na, uy! Unsa mo na, uy! Bitaw guwaps, honest, wala jud na itabo na mo. Wala man jud min. Kay mahadlok. Uy, mga ako ni mo guwaps. Pag short na guwaps, ay. Wala gidi ay guwaps. Nagunsa raman mo? Nagrosaryo raman? Nagrosaryo raman ata? Nagunsa raman mo? Nagsakay-sakay ramog jeep? Diyos ko, Lord! Kay matud pa sa mga tiguangan, why isuko ang bataan kung hindi pakasal? Bot! Magtawa mo ni mo ako saan? Butana gud mo guwaps. No? Nagusariya ra mata? Nanimba mo sa Santo Niño? Sa Santo Niño ata? Og nang McDonald's mo? Nang McDo mo? Dahil sa dero wala ito tabo. Kadlok yung pato na time. Nangaw, pungko-pungko mnuka na ara sa school. Basak, nagtok. Ay, daghan na daw sa nagtok, day. Ay, kaday. Basta magtok, lisod na, day, ha? Labi na magtaksi. Magrosaryo na sila, ma'am, si bitaw. Di man yung mutuo, bahala ka, uy. Wala, nagatawar ako. Hala, butan na gani mo, gam. Butan na niya, uy. Si senior. Nagduwa, tamong bata-bata fake. Hala, uy, napa di ay buutan, no? Bitaw, bahala mo, di mo mutuoy. Wala, nituo ko ni mo. Oy. Nirelate ra ko. Nako, inainomdoman. Unsa man tao na, oy. Di mo nagmakdo? Tuwa mo nagmakdo. Sila nagmakdo. Okay, go.
Diyos ko. Unya, hay naman ron, Guaps. Hay man siya. Nag-unsa na, nag-talk ra mo. Unsa sa inyong gitok? Unsa sa inyong gitok, Guaps? Bitaw, oy. Gwapar ba ka na sa Katia Brits? Mo nang nasyako ba? No? Gabi naman sa datong afama. Oy, kabanga. Ito niya, oy. Gisakay ta kanya taxi. No? Gisakay ta kanya taxi. Oh, God, siguro kayo mahunadlok. Uy. Ay, hahawa lagi Guaps kay dual SIM ko ato na time. Uya man mi sa kumbana ato. Bang! Membro sa DI. Membro sa DI sa bali-bali SIM. Bali-bali SIM. Change number. Wa gabae. Mo kutob na makayali kay og asa siya gusto mo adto kay kibaw na ko unsay tuyo niya nako tuyi ra basta ko. Ay Ginoo ko. Uy senyor Villar ako mau dili uy. Hala uy Ginoo ko. Unya sige daw unsa man yung giistoryahan be? Sige daw be. Ito nakita na mo. So, pagkita ninyo, nag-inistoryahay na mo. Pag-istorya ninyo, unsa may topic ninyo, tawa niyo. Anya, unsa may topic ninyo ato, Guaps? Nakatawa man ko. Nakatawa ko, eh. Nalingaw bitaw ko, ma'am. First time ni na membro sa DI. Membro. Dual SIM. Dili na duha ka cellphone. Diyos ko. Lord. Basta, dali ra ko kaila sa lalaki. Unsay giapas niya sa babae. Tanan lalaki. Tanan. Paanakan ra ka. Di na ba mo tugan? Joyce May lagi. Oh. Na, panakan ra ka. Ithan ra ka. Ithan ra ka na niya. Imo ra bang patuganon? Di, gyud tugan. Bae. Ayda, daghagulatik ko. Dalhon daw ko niya sa ilaha. Ipabisa daw ko. Sana all. Unya, nga mga nagbuhag din mo ato or pila man mo dili Guaps kay nuklear 33 30 pa man ko adto ha katri. Unya sige daw malingaw man ko aning Guaps uy malingaw ko aning Guaps buta na di ani ni Katia Brits uy may babae pa dahil anak ni mo sa abi mo na ko kuan Katia Brits dili Guaps sa katawa in town si Ma'am Josephine no. Katawa in town si Ma'am Josephine. Ay, Ma'am Josephine. Rosario pa? Rosario. Senyor, nagpadala ta ka sa ilaha para dili na ka mahadlok. Makalit ko sa imong kaagi. Ala no? Makarelate mo? Makarelate mo? So, nagstorya rasan mo ato, Ma'am Joyce May. Parihad mo ni Katia. Wari mo dito sa dagang sa amin. O, sa McDo. Huwag mo nagtaksi. Mauto, nagbuwag mi ay. Nakauyab dayon siya sa akong ka-schoolmate bang. Pero, kato, klaro kayo nagtuwi. Sila gidala jud siya sa Subo. Igora daw siya gito yung man gibiyaan, tagaan daw siya money. Muro hala, oy, wag babae. Unya, wa ka na hurt na nagchuchu sila ni sa imuhang friend. Basin tanog tong afam kay na ay baton sulod sa short niya. O kaniya. Hala, naunsa naman nakatawa man ko ninyo, oy. Kumuritis good na to. Nabaw lang, senyor, dili jud bisan magdita kay ko pero akong kahadlok, grabe. Wow, sana all.
So sa ato pa imuhang husband ang naka tot nimo. Ha? Dagan ko ma'am si boy kay nakadlo ko. Ala ko di kong dagan. Di kong dagan, di ni dagan ko ma'am si boy kay nakadlo ko. Unya ka nang asan sa to nimo na meet ma'am Joyce May nakatawa mo kun niyo oy. Ang katya bisa nakadlok so wala sa dayto ma'am Joyce May. Wala sa dayto kay nakadlok ka. Wala. Wala. Wala, wala. Wa di ay uso Rosario. Wala man guwaps. Uy, wala sa kuna save sa akong nakita niya. Ah, okay. Na-prove ni mo. Na 800. Na 800 ta. Ana din na, no? Bitaw, sakto. Sakto. Sakto guwaps. Ikaw, Ma'am Chef, wala ka mahadlok. Wala ka mahadlok ko eh. Wala ka mahadlok eh. Onya. Onya. Ay, ambot. Ambot. Dagan pa doon. Ay, ambot eh. Dagan ka? Bitaw lahira jud sa una. Uy, mas gapig atong kahadlok sa una. Pero karon mga batanon, dili na gyud. Dili gyud. Amigo to sa kalib-in sa akong iyaan, Ma'am Chef. Ah, mao ba? Sakto jud guwaps pa anakan ra kahuman biyaan. Mao na. Tao lang nimo. Oh, mao na no. Panakan ra ka, hindi ka na kana. Mingon ba rin wala. Bot. Bullshit. Bullshit. Makalagot ay. Ako gani sige ko bullshit. Ay, ang bot na lang. Bato-bato ba sa langit? Ang tamaan, huwag magalit. Huwag magalit. Bullshit. Mao na, Gobs, no? Sus, ginoo ko. Parihari mo, Ma'am Justin May, kinanagan. Hindi ka to. Ayaw, lagot din, ha? Katawa, Gobs, uy. Ma'am Juicy, uy, bantog na si katawas, Ma'am Juicy May, nakarelate, di ay siya. Nakarelate, di ay siya. So, ayun. Walang magbapag na kanilang channel. Natawa na si Guaps. Ay, mga tawa. Nag-headset ka, Guaps. Nag-headset ka. Ma'am Joyce si Meno. Daghan di ay taan ni hadlukan. Bitaw ang bot ato na time. Uy, grabe akong kahadlok. Karang Guaps, mahadlok pa ka, Guaps. Bot ng mga laki, Ma'am Chef, may kay dalang istorya, lami pa kayong ending, di ay biyaan. Correct. Kinsa po yung nimo din ha, Ma'am Chef? Secret! Secret! Ikaw kasi ko yung din na. Kani akong ba naroon, was? Mao dyan ning naka-virgin ako. Mao mahadlo ko magpahilabot og lain. Ay, agree mo, ingon si Joel, dili tanan lucky. Uy, agree mo, ana, Guaps? Ma'am Joyce, kadaghan ba ninyo managan? Nya kung gwapo gani. Nya kung gwapo gani, dayong dool. Mao jud, Ma'am Jusimi, ay sakto ka. Lagi sa una kay 18 pa man ko ka 3 grades. Wow, sana all 18. Kalami sa 18. Kalami sa 18.
No? Wa ko no gabae. Palakiro. Sa ako ng gwapo o palakiro. So, again mag-view ako ng video. So, tapos na ako DJ Junex, ha? Tapos na ako DJ Junex. Okay, punta ako kay Marmomia, Dubai. Okay? Okay, dito na ako. Thank you. Nag-view ako, ha? Nag-view ako. Salamat. Thank you so much for coming. And then, sa iba dyan, palapag na yung bahay. Si host na po ang bahala. May nakapin dyan, Senior Billiard Sambayan. Huwag kalimutang dikitan, ilab-lab, no? Tamsak, dikit kalimbang all. Okay? Bell all. Salamat. Gibiyaan kay nahadlok mangkas baton. Butan kay kagod. Rosaryo sa dagha sa amin. Ay, Ginoo ko. Lagi ka remember akong anang Metro Colonda. Diyos ko, kadaghan ko na yung naka-relate sa Metro Colon. What? Musta naman din, ha? Again, ha? Nakapin, Senior Billiard Tambayan. Huwag kalimutang, dikitan, mag-vlog kayo, okay? You stay connected to him. Salamat! I love you. Goodbye. Namang gabita. Oh, may hugot pala ito. Oh, I love you. Goodbye namang Lupita. Uy, kanuoy naman ako. Uy, Joyce, may unan lang kung tubig nyo, guys. Ma'am Chef, kay hapit na expire akong data. Good night. Thank you, Ma'am Joyce May. Salamat. Thank you. Salamat. Thank you for dropping by. Good night. Salamat, ma'am. Love. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Metro Colon kay nakauyab man og dancer. Sana all dancer. Sana all. Sana all. Sana all dancer. Okay. Okay, ha, Marmomia, Dubai. Dito ako sa bahay mo. And then after this one, punta ako kay Ann Venture. Okay? Ann Venture. Okay? Sa mga bagong dating dyan, please po, kalapag sa nomin. Support po doon po Antonia o sa ilang grupo. Okay. So, Danceros man siya, no? Danceros. Hi, Power Seeker Coach! You've been there to Sanjay? You've been there to Sanjay? You say hi to me, ha? You Sanjay, ha? To Sir Sanjay, you say hi to me. Thank you. Joyce May. Sige, ma'am. Good night. Again, Power Seeker Coach. Thank you. And then again, what time is your premiere? So that I can watch. What time is it? I'm gonna watch. I'm gonna support you too. Because you've been with me since from the start. Okay, thank you so much. And then, you can lapag your bye, ha? Host na po, bahala magdikit. Okay, salamat po. No, I am listening to your conversation, but I can't understand it. After this live, I'll do the visit each YouTube account. Thank you so much, Katya Breeze. Yes. Hello, Power Seeker Coach. We're actually talking about Katya Bree's ex-boyfriend. Yes, it's a foreigner. And then the first they meet, they just talk and talk and talk. That's all. Talking. Try to translate at Google. Yeah. So yeah. Katya Breeze is a friend of mine. She's very beautiful. And then I was just wondering why they just talk and talk and talk. Talk and talk and talk only. Is it okay? Talk and talk only? No holding hands? Is it okay? Okay. Hi, Ma'am Jewel Tabat. You are here again. Thank you for dropping by, Ma'am Jewel. Salamat, ma'am. Kuwing gabi din ha, ma'am. Nahumanay no na mo ang konbo ganiya, ma'am. Piti na mo lingawa, ma'am. Kani si Katya Breeze, ma'am. Si Josie May, ma'am. Si Senior, si Jewel.
Okay? Copy feature is not available on YouTube. Otherwise, I will. Okay. It's okay. So, Power Seeker ko, you've been to the live stream of Sanjay. You've been to the live stream of Sanjay, and then, you send my regards to him, right? Send my regards to him, okay? I am doing my office work side by side. Your stream is open here. Oh, you're so sweet. Thank you. Thank you. Thank you, Power Seeker. Thank you so much. Okay, don't worry, Han. I'm gonna be there in your in your premiere, okay? And then, okay, Kathia, I see. Senior Billiard Tambayan. Rated SPG pass. With oh yeah. We were talking a while ago about her ex-boyfriend who is a foreigner, and it's rated SPG. Okay. You're very clever, senior, huh? Yeah, you will stream after half an hour. Okay. Okay, we'll be there too later. Sanjay. Hi, Sanjay. Hope you're watching, sir. Hello, sir. I'm so amazed by you. Okay? Kathia Breeze. Wow! So sweet naman dyan. Sana all ang juga guwaps. Sana all. Hindi kaya mga content guwaps. Kaya na kayo ma-learn, no? Wala. Diri raman ni sa live stream raman ni siya. Okay, again ha. I hope may dadating pa. I hope some new will be going so that I can make lapag your bahay, and then I'll introduce your bahay, and then make love to your bahay. Okay? Kinsa di ay na si Guaps Chefs. Ay, Guaps, friend. Wala pa kailan niya. Wala pa kakailan niya. Katia Brits. Diyos ko, Lord, parang interested ata tong si Joel sa iyo eh. Interested sa iyo eh. Sana all. He's asking, a friend of mine, Daddy Guaps, lots of quotes, Jude. Mag-friend kayo dyan na, lahat ha. Mag-friend kayo. Okay, see ya. TC, after doing my office work, I will see Sanjay Rawat's senior stream to support others. Okay, thank you. Good boy na ko siya. I don't think so. Okay, bonjour. Thank you, Power Seeker. Codes, thank you so much. Okay, you have Facebook account, Power Seeker Codes. You can add me there also, so we can be good friends. Okay, ako di ay iyang pasabot, Guaps. Oh, ikaw. Sana all Guaps, halinon. Sana all Guaps, ikaw na. Wow! That's nice! Wow, I love it. Maraming salamat po. Learn that word from Sanjay Rawat Sr. Yeah. Maraming salamat po. Okay, thank you. Power Seeker Codes. That's very good. Maraming salamat po. Okay, next. Okay. So, yeah. I'm viewing here, so I'm done with Yomiya Dubai. So I'm going to Isabel Araza. Ay, Diyos ko Lord. Okay, Ma'am Isabel Araza, nandito na ako sa bahay mo, Ma'am Isabel. Oh, very good. Yes, you are very good, Power Seeker. Very, very good. And now you are dancing. Just go, Lord. Thank you. My PC is still not okay. No internet connection still here in front of me. So right now, I'm using 3 cell phones. CP, the one in here, my cell phone, personal cell phone, and the one I'm using for viewing videos.
So, senior, buutan jud kay ko bisan unsa ka maldita ba naagyapon kahadlo. Yeah, buutan kay si Guaps. Buutan kay si Guaps kay wala ka sud sa daghang samin. Buutan kay si Guaps. Oy, daghana no? Diyos ko. Kala mo no? Maulam sa dana niya Guaps. Uy, Guaps. Uy, halin nun. Sana all buutan kayo. Nya inibugnaw sa panahon. Buutan jam. Amo, maninoon yun ni siya eh. Pag-harap pong sipi ni mo eh. Prinda na sa mua. Hi. I'm not using Facebook. I deactivate my account due to lack of hackers in FB. Oy, you are same with Katia Breeds. She's deactivating her account. So yeah, you are same. Only on Insta and Snapchat. Okay, I don't have Snapchat. I have Insta, but I'm not active. So yeah, I'm just active in Facebook, okay? So, lagi, makasana all, daghan kay CP. Dili ni ako oy. Kani, dili ni ako Aning duha, di ako, usara ko ani. Usara ko ani, oy. No, nang hulam ra ko sa mga angels. Kay para, kani, kay ang PC lagi. Di pa man ko kahibaw aning kamera sa PC ug tao, dara o. Oo, di pa ako kahibaw. So, ako pa ni siya ipataon. So, yeah. Lagi, makasana all ta. Ang iPhone, imuha na. Of course! Nya, ang sabi? Bugira sa. Hambugira. Kala mo. Okay, so, unsa man tayo tubaga to, Guaps? Nya, inigbugnaw sa panahon. Butan Japon. Hambugira. Ay, sa'yo lang ako ng mana, bugero. Sa'yo lang ako ng mana, no? Bugero. Okay. Bugnaw niya ako nung panahon. Butan, Japon. Tubag, senyor. Iwan ni Doc. Si Doc nagkita mi, wadyo ko tagda. Giro. Bugero. Wak menagan. Okay, so yan. I'm currently viewing Isabel Araza. Okay? So after Isabel Araza, I'm going to Adventurer. Hello, walang kwenta vlogger. Uy, bakit naman yan? Kalo, yanin walang kwentang. Hello, good evening and mega love shout out to you. Pasensya na po ha, wala po munang music ngayon na background kasi yung PC na always na ginagamit ko, walang internet. Kaya right now I'm using cell phone. So again, walang kwentang vlogger. Hello, good evening. Good evening sa'yo. May nakapin tayo dyan. Yes, you make dikit ha. Pa-support na din tayo. Tapos may mga friend dyan. Power Seeker Coach, very supportive yan ha, very supportive. Katia Breeds, Joel at Dory, walang kwentang vlogger, you stay connected to each other, okay? Thank you so much, walang kwenta. You can lapag your bahay so that I can pin your bahay, okay? And I'll be the one to handle that one. Thank you! Kanta ka na lang, ma'am. Anong gusto mong kantahin ko? Ha? Anong gusto mong kantahin ko? So, yun. No? So, ayun. Adventure! I'm here sa bahay mo po. I'm viewing your video. Salamat po. Ha. Senior, ay, pareha karon ay, dili, uy, bahala. Nabughat. Mga mangko, uy, bahala kapoy ang lawas sa bana, basta gahi ang sandata. Ahak ba yan? Uy, magkatawa. Mangko guwaps, oy. Ay, Ginoo ko, Lord Tabang.
Daghang madawat sa sandata, guwaps. Magatawa ko. Madawat sa sandata. Senior, may tubag na siya. May tubag na siya ha. Kahit bugnaw, buutan pa gyapon. Di na, oy, di na kuno. Kahit kuno nabughat. Oh, risik ka. Palaban si Inday. Palaban si Inday. Relate kay si Shiba, oy. Wako ka-relate, anak. Ay, wako kasuway, no? Wako kasuway, anak. I'm a good girl, you know. So, ayun. Di na buutan kasi bugnaw ng panahon. Waps. Relate kay si Shiba, oy. Tawa naman lang ako. Relate ko kay si Shiba. Hindi, oy. Gamay lang. Gamay lang, no? Gamay lang. Amaw. Busy na busy. Amaw. Ay, Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Okay, so adventure. Dito ako sa bahay mo. And then, sa mga bagong dating dyan, make lapag your bahay lang ha. Katulad dyan, no? May nakapin dyan. Senior Bilyar Tumbayan, palaplap po. Dikitan. Pabisit, pasili po ng bahay niya. Okay? So, ayun. Mauna na ron. Dako di kayo pagmahay. Nahadlok ka sa pam. Oh, diba, guwaps? Da. Anong say mo dyan, diba? Wala pa good mo na human, ana. Wala pa mo ka move on, guys. Ay, ginoo ko. Yan, yun na si senior ma'am o na. Buutan pa hapon, maski bugnaw ko ng panahon. Tubag sa Diskatya Bridge, baski ko nung nabughat ko na wa na. Di na, wa na kapoy-kapoy. Basta ang sandata daw, gahi. Hala, pasok. Power Seeker, same here. Also, deactivate my account on FB. My email notified me last week from June 22 and 23. Number, Facebook is asking refer, so I was shocked. Then I reported right away. Oh, diba? So sad. Yeah. This beautiful girl right here, Katia Brits, is she's deactivating her Facebook also. So you are same Power Seeker. You are same. She doesn't have Facebook anymore. Only TikTok. TikTok. So yeah. Okay. Adventure. I'm done. I'm done dito sa bahay mo. And now I'm going to Adele and Queen. Adele and Queen. Adele and Queen Ray Vlog. Sexy naman ito. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Okay, dito na ako ha sa bahay mo ha. Ay sus. Wala jud ko nagmahay senior. Oy, to be honest, kapoy man kay field man iyang work good. Tambali og ipante kung mabughat kay ang sandata gahi gihapon. Ambot, aning senior ma'am Jusmi. Uy, wala pa siya kamubon. Sakit ako hindi ang kinatawa. Ay, ambot na lang din ani, no? Katawanan bitaw, oy. Katawa, ma'am Siboy. Ang katawa ko, ma'am, gabasa, ma'am, oy. Karelate sa tagamay. Nakarelate sa tagamay, ay. Muot po ninyo, oy. Okay, how? Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. So, palapag nyo lang ng bahay ninyo, ha? Kasi
Kasi nandito lang naman si host. Okay? Okay, right now I'm viewing Adele and Queen Aldray vlog. Okay? Adele and Queen Aldray vlog. Dito ako sa bahay niyo. Silip ako, tapos mamaya punta ako kay Saint Soul ni Excalibur. Okay? Lingaw kayo ni ang story ni Kuan. Ni Guaps. Ni Guaps, Ma'am Joyce. Ikaw, Ma'am Joyce, tulog na, Ma'am Joyce. Kira ka? Tulog na, Ma'am. Pirte, jong agik-ik na ko diri Guaps. Uy, nalingaw kung senior. Kabawasan siya silipante. Maimnon ko no ka ka bughat man ka. Mabughat pa ka. Kay sige lang ko na to o gahi ang sandata. Ay, ambot. Utro sa diig ka, Guaps. Wala. So, muna, Guaps. Ikaw, Guaps, nahigda na ka din, ha? Nahigda na ka din, ha? Naka-chat palagi ka, nakakuan palagi ka, Guaps. Ha? Nawala akong duka, Ma'am Sheb, kay tungod sa ilang topic nga gahi. Nagunay daot aning gahi, Ma'am. Uy, Diyos ko. Dughan daot aning gahi-gahi, Ma'am, no? Diyos ko, Lord. Natawaan nun, bitaw, Ma'am. Nani si Katia Prince, bitaw. Sabi ko, garosaryo. Ampay Shiba. Ha! Sabi ni Maay. Nakarelate ko, Guaps, Ampay Shiba. Nani, katawa, ha, ha, ha. Tanaw. Joel, ni katawa. Si Katia Ambre, si katawa. Ni katawa lagi ni sila. Ni katawa, ni katawa. Mauna diha, basta gahi ang topic. Wala rin katugon. Ay, Ginoo ko. Basin, bawal bad words request mo. Mausan data na lang. O, ana lang. Ha, pwede tayo kick ni Lolo. Naglingkod ko, Guaps. Mata pa ang mga bugoy. Ay, na-late ko na. Hi, Georgina Ruano. Hello, ma'am. Ay, kalingaw na mo ganing nga, mamoy. Ayun, na-late ko da. Nalingaw manungkos baso. Sana all. Cheers, ma'am. Cheers. Cheers. Naglingkod pa, Guaps. Mata pa ang bugoy. Okay. Ha, senior. Buta na si Shiba karon. Nagtagay dahil mo, Georgina. Nagtagay dahil mo, ma'am. Sana all, ma'am. Tagay, ma'am. Sana all. Sana all tagay din na, no? So, yun. Diyos mio, Marimar. Baso na lang ko ang aning tapika. Ay, ambot na lang yun, oy. Magkatawa man ko, oy. Hi, Ma'am Janice! Hello, ma'am! Wala ka na nawag na ko, tiha, Georgina. Cheers, ma'am! Cheers! Kinsa may katagay ni mo din na, ma'am. Kinsa may katagay ni mo din na. Kinsa may katagay. Good night na, chef. Ride pa ko, good night! Hello, good night. Thank you so much. Thank you so much for dropping by. Salamat. Salamat. Good night. Okay, good night. Okay, ha. Cheers, Ma'am Chef. Cheers. Kasi, oy, sir, kamuram lingaw. Bawal na kumainom. Baso na lang ko. Okay, ha. Katawa, mangkuan ni Ma'am. Uy. Katawa ako sa topic, Ma'am. Akong mangudra, Ma'am Chef, nag-celebrate kay ni graduate na. Oo, congratulations!
Congrats! Congratulations, Bangon! Wala juga na naman ako ha. Dala do. Doon na din magbalay, ma'am. Tapad na magbalay. Ha? Oo, sakto kayo. Baso na lang. Unya, kuha tag ice dito lahog. Oh, kuyawa nila da. Sana wala kasi na. Nagtagay day mo. Nag-inom pagka diha, ma'am. Chef, mura naman kagubog. Wala pa ganyan na hubog, ha? Diyos ko. Sao na lang. Thank you, Ma'am Chef. You're welcome. Ako na maguwang, Ma'am Chef. Oo, nya. Dool ra mo. Usara mo balay. Dool ra mo. Usara mo, ma'am. Usihan na hubog. Sa apam, ma'am. Ay, mabuang ko. Ani apam-apam na to, ma'am. Oy, makatawa, ma'am ko. Oy, layo na siya, Ma'am Chef. Tunghaan ila. O, tunghaan ila. Ninyong, ha? Dili, ma'am. Tunghaan ko siya. Oo. May naflam na ko. Wow, congrats! Yes, congrats. Thank you. So, ayun ha. Dito ako, Adele and Queen. So, punta naman ako ngayon kasi almost na ako finish dito sa mga nilablab ko. Naglablab sa akin kanina sa premiere. Saint Soul ni Excalibur. Okay, dito na ako sa Saint Soul ni Excalibur. Diyos ko, Lord. Akong afa, ma'am. Ambot, asa na to. Gibutang sa alien. Unya na mo katog ni humanlay para makita mo gaining to. Ay, Ginoo ko, hasula ng guys. Ay, amazing. Ma'am, nanay gahe dira, ma'am? Papalitan ang tagahe, ma'am? Nanay gahe dira? Diyos ko. Buang ko. Hi, Ma'am Jenny. Thank you. Nagurutos planet niyo ko. Wala lagi gahe diri. Wala may gahe diri, ay? Si me, lagi mama pa siya ka. Wala lagi gahe diri sa mo sa Springwoods. Ay, Ginoo ko. Tawa mo ko anong gahe. Dagang nadaot sa gahe, oy. Daghang nadaot sa gahe. Daghang nadaot sa gahe. Ako misi ni Joyce o Katya abot tunggan kay gahe ang topic. Sus, maunay problema na ako. Wajud taon ko'y gahe nila eh. So, wala pa ko taon dyan. Ay, Ginoo ko, buang ko. Ay, pariyatag problema, ma'am. Walay gahe sa dire, ma'am. Walay gahe, Ginoo ko, Lord. Ay, abi ko ako rin problema kay way gahe si Ma'am Georgina. Calvary TV support. Okay po. Pin ko po, ha? Katawa. Nagkatawa. Ginoo ko, Lord. Katawa. Okay, live po ngayon si Kel. Okay, pinin na kita, Kel, ha? Georgina, ambot adto ma'am, buhit pa ba to kay last na balitaan na naman po siya sa school kaniba. Katibris, ang imong account sa FB mao gihapon ni
Oh, wala na siya, ma'am. Wala na siya nag-FB. Tawanan kay ma'am sa. Tawanan kaayo. Me, kaila ka anang kasya. Oh. Daot ni ma'am sa sandata, sa gahi. Oh. Mama, friend-friend lang ta, mama. Pag friend-friend lang mo din na, ha. May paninaning mga friendship, ma'am. No? Wala pa yung manguan na to. Diri rami nagkaila. Sa afam, ma'am. Nadaot sa afam. Ganiha. Mung topic afam. Inuog ko aning afam. Uy. Past man ba na ay afam. Ko sana all na afam. Kay bawra ba ka sa imuhang manghud friendly with tao? Anak, ma'am. Anak, yehe. Anak, dyan, ma'am, no? Senior, hala, mao ka diha, namali, hinuon ka, o gabae, pasindita, kag tigpagay sa haligi na adaghan. Ay, Ginoo ko, daot alis gahi, ma'am, na? Nadaot na mi sa gahi. JC May, wala pa ko nabalik. Tanaw pa na ko. Ug mabalik pa ko sa FB. Oh, kadaghan ang gimingaw ni mo, guwaps. Kana kaningita ni mo, awa ka. Kana nangita ni mo. Okay, tapos na ako, ha. Saint Soul ni Excalibur. Okay, tapos na ako sa'yo dito. So, ayun na. Natapos ko na rin lahat. So, ayun, natapos ko na lahat. So, basi na pa mo habol dyan. Baka may habol pa dyan, ha. Let me know. Para ma-view ko. Okay? Ma-view ko. Tapos, as I've said kanina, lahat no nag-comment dun sa premiere, babalikan ko ngayon. After sa LS. Okay? So, sino pang nandyan? May bago bang nandyan? So, if ever wala na, good night na tayo. Good night na tayo, mga gahe. Mao na problema lagi. Mugahe ragalit. No need tig pagahe. IG na ko, di kay ko tig-post, pero mo reply ra ko sa TikTok. Pawala sa kalaay og stress bitaw. Divada. So, friendship na tanin nyo tanan, ha? Friendship na tatanan. So, kana, kasi paano na? Oh, so, mo na to mga gahi. Ha? So, naaday, nangita na ko, guwap, sure, uy. O ka na day sila, daghan kayo, na-curious sila ni mo, guwaps. Na-curious sila. So, daghan na, nangita ni mo. Diba? So, tungod jud nis, nahadlok sa baton niya, butan kayo. Asa naman yung comment? Ay, wala naman kita diri. Ay, Ginoo ko. Bitaw, ay, ganing baton o gahi, lisod. Lisod. Lisod o pasagdan. No? Oh. Nga, lamot na, nagusari, oh. Wadi ay kato sa dagang sa amin. Di ba, senyor? Wa kato sa dagang sa amin. Kabaw ka sana guwap sa dagang sa amin. Paging guwaps. Kabaw ka sa dagang sa amin. Ma'am Georgina. Ma'am Gisame. Kabaw mo asa ng dagang sa amin. Palihog ko follow sa TikTok sa akong Junakis Ma'am Katibis John Carlo Nadia. Okay, follow ko no Guaps, ha. Si Guaps, so updated sa kanya siya sa TikTok, ma'am. Follow na, sure ko. Nahubog na ka. Oy, hala, kabalo ko, ana. Oh, Ma'am Shib, kibaw kayo. Nakara na ka, ma'am.
Kabalo kay Ma'am Shiv. Abtik lagi ning mag-sisters. Abtik mo ning mag-sisters. Wa, nahadlok, baton, kahadlok, natakdan, usakit, usog. Yan ang HIV sa una. Very good, very good, very good. Napadi ay ni. Exist pa ni si Guaps. So, pero kabaw na ka ng dagan sa aming Guaps. Katultol na ka. Katultol na ka na, Guaps. Oh. Have you been there? Ikaw, senior? Have you been there? Sa dagan sa amin? Mao na yung username dito. Mao na, Guaps. Follow ko no, Guaps, ha? Para magka-friendship mo. So, di ba, additional na sa friendship. Katawa, pawa sa atong stress. Oh, naka-adto na, Ma'am Shiv, sa daga pa. Kung binyo na, Ma'am, wala na adto-adto, Ma'am, no? Wala na, Ma'am. Balay na lang. Sa bid of rose. Ay, Ginoo ko, Lord. Binyo na, wala na dagang sa amin. Katawa mo ko, Ma'am. Yes, Ma'am. Katia Breeze. Yes daw. Yes daw, ha? Ikaw, Guaps, nakaadto na ka, anak, Guaps. Familiar ba ka, anak? Sus, Guaps. Buyag. Kaluoy sa Joyce. Wala pa taon ko. Kasulod, ingon anak, daghang samin. Kaya hadlo ko, daghang hidin kamera. Mas skandal niya, ta. Basin makabalik, Ma'am Shit. Di uli po, hon. Sige naman, hangan siya. Basin matagakan ka gaya diha. Ay, oh, katultor ako, anak, Guaps. Mga large food. Katuod sab. Ikaw, senyor, katultor sa kandaghang sa amin. Nagkarara ka, senyor? Kandag sa amin? Okay, Ma'am Joy, screenshot na ako. I'll do that later after sa live, ha? Okay, thank you. Ana, friendship ta ninyo, ha? Magkatay-katay, pero may na lang, no? Kabawa sa itong stress din na sa balay, no? Salamat! Hadlok, mas skandal, tamuli lang nang naong. Wala bitaw na pangan ang kuan. Tut! Ay, ginoo ko. Georgina, unsay feeling makasulod ingon na? Butan na niya. Okay, Ma'am, salamat. Ay, ginoo ko. Ay, unsa ko ni feeling sa nakasud sa daghang sa amin. Pareho, follow up question. Ay, ambot ninyo. Ginoo ko, Lord, tabang. Katawa, eroy ko. Unsa ko na feeling sa nakasulod ug daghang sa amin. Hoy, senyor, tulog na din na, ay. Tugagamam siya. Ay, amo, ay, ambot ni mo, senyor. Maraming nasa heaven. Makita ni mo yung mong tut. Maski sa lingi. Tut, 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 tut. Masya ka, Ma'am. Makaingon ka gala. Kadaghang sa amin, no eh. Makatawa lang kasi mo kaugalingon, Ma'am. Na, unsay makatawa na? Sapit ka lumot. Uy, kasapit ako lumot. Mauna akong feeling, Waps. Pero, uy, sakit hindi ka lumot. Ay, Joyce May, may pleasure po, Ma'am. Senior, agotan na senior. Ang sabi ni senior? Si, senior! Magkita ang... Ayaw ka na, Mama.
kahilak ko katawa. O kana guwaps, makita tanan. Lagom. Mao ba ingon ana di na mao makita tanan tilang. Tinaguan mo. Inigtuwan. Magkatawa ka lang. Mabuang ko. Ano kayo? Wala pa ko kasulod ana kay strict akong parents pero 350 raman to. Ako palit sa toothbrush. Georgina. Sagita sa ako di agad tawa. Ako dyan na kahila kong gwamno. Ay kubuang ano. Bitaw no maumang gunit. Maunit. Tarong pagkastorya mauna. Maugid na. Senior, unsay connection sa toothbrush na lang. Senior. Tubag ka palihog. Ay, ginoo ko mabuang oray ko ninyo. Well, apay pa-strict appearance. Senior, tubagan ang toothbrush. Ay, ginoo ko. Well, naapay strict appearance. 350 ang ardam. 299 ra to ay. Ay, ginoo ko ninyo. Uy, kanila ko katawa. Kinsa to nakasulod sa daghang samin paki-explain si Katia. Ahak sa makita ang mga lagom. Uy, tagbaw ganitong tago. Makita na di ay. Ay, gets ko na. Ay, ambot na lang yun, no? Muang maduloy, gets ko na. Ay, katawa uroy ko. Senyor, uy, gets ko na. Toothbrush. Senyora, toothbrush ko na ha. Toothbrush ko no. Oh, so mo na siya no. Okay ra na dam. Kamura man sa duha ang nakita ay bitaw mauna no. Sa dalaga pa og naay suki card ang musod sa dagang samin na naay suki card no, advantage card. Inig sulod nimo sa daghang samin makana ka. Hala, no, hindi ko iliki diri na medo. Umaman ni sis. Ay, naambot ninyo ay ang oray ko. Ashley. Ay, ginoo ko. Ano mamoy. Bitaw, tinuod, bitaw. Ano man yun si senyor. Ay, ginoo ko ni mo, senyora ka. Ahil ako ko tawo. Senyor. Senyor, sakita sa akong tiyag ginatawa ako gani diri guwaps. Tinuod jud na. Mo na mo ni saktong storya no kan tinud-an na iba. Uli dagang kimi-kimi no. Mo ni nindot. Mo na akong ganahan. 299 na daw taxi rules. Pila kita mo gibayad sa una, senyor? Ay, ambot na lang yun. Nakatawa man ko, eh.
Senyor, ikaw ko hinungdang anong panuhuton ni sige lang. O nga nga. Ayaw yung taon kaya wala ilahim soon. Kinakautot-utot na. Ay, ginoo ko, Lord. Tabang. Diyos ko, Lord, anin. Ay, ginoo ko. Iyo taon. So, wala na ko nag-view ng video, guys, ha? Mauwat na lang po ng mga gahi, ha? Ay, kana, senyor, sweeto na kayo sila manay mo bayad. Nasuko na akong banang, ano, sige daw po, isip. Senyor, taxi room, amawa na, ay na. Ay, ginoo ko, ay, makatawa. Hi. Uy, makasabaan na to sa imbanan din ha, ma'am, ha? Diyos ko, Lord, sorry ba na? Si senyor, ah. Oh, ma'am na tigbayad. Senyor, pilang ito, senyor? Maogyod, ma'am. Naan, nandiyo sa kitagtian ani ron, tungod sa panuhot sa sigig katawa. Nyakabaw ba sa ma'am na mangutot man sugod na ang tut? Dili raman ang lumot, mangutot hasta man ato ang tut. Kabaw mo na, ma'am? Mas sinautot na na, ma'am. Bitaw, ma'am. I-check up ko na ko, ma'am. Sakit na kaayos na inyong papamig pangita na mugahi sa punging baba. Joycemi, mausad ko diri, ma'am. Ano daw sige ko katawa kay wala daw sa FB na daw ko sa YouTube. Yes, ma'am Shib. Mao ganahan gud mo tan-aw sa live ni ma'am Shib kay makawala sa stress labi na ang tabi kay. Panuhuton kung apil atong tut. Yes, ma'am. Nakabawa ko anak, ma'am, sa Sex and the City. Episode na ang tut sa day ko no sa babay. Mangutot. Pati kung lubot ay mangutot. Asa rin tut. Mana? Ay da, bahala niya itong mga bana, ma'am. Uy, basta nalingaw ta. Ay, ginoo. Tao, oy. Hala di, ma'am. Kasi Brice, nasuko na akong bana. Ano kung sige kong isip. Ayay, Katya, kabaw na sa 299 taxi room. Bili ng uban na nanaw diri ayaw hutda. Oh, guwaps ka Sulaiman na! Oh, ma'am, Katya Brace, bahala na sila. Ay, ginoon ko eh. Tawa mo ko ninyo eh. Sabay, manood lang kanta nila kang sa amin, dungan ng tanan. Ginoo ko. Ay, ginoo ko. So, ayan nga. Man akong tanaw-tanan. Nag-watch na ako lahat ng naka-abang sa aming premiere kanina. O, guwaps kasulay ko na maumang gud na Katya Brits. Bahala na sila. Jasmine, lagi maningaw ko anang guwaps Shiba basta mag-live. Sige, ma'am Shiba, mag-party-party na dito. Pwede ba nadaghan, senyor? Pwede ba nadaghan manood sa daghang sa amin? Pwede ba nadaghan? Wala lang. Mga unra. Mag-talk. Pwede na daghan? Pwede ba ka na daghan, no? Patawa mo ko eh. Hindi nga naman gusto na sa amin na mag-coffee sa ninyo guys. Kaya bunaw ka, yung kagabiun, kaya uwan-uwan. Ay, nag-uwan pa din. Mamula mo kulugo sa suko, no? Gamay ra ako na bayran kaya ang sa amin. Hikuha na ako! Wow!
lagi imbis nagpaminaw daw siya sa uwan kay basin daw ng Hellstrom tadere sabay sad ko sa uwan. Ay Ginoo ko. Bitaw ay senior, pwede ba na daghan manood example upat ka babae usa ka lalaki? Uy, wa pa jud ko nasayod anang taxi. Wa pa siya nasayod anang taxi butan lang doon ka bridge mamo. Butan kay siya ma'am. Tinguling mo no na siya kaan di ay nalagang taxi sa amin. May naglihian. May naglihian. Si Guaps. Listen me. I miss coffee ni Guaps Shed. Hello, Ma'am Guaps. Ako sad, Ma'am Guaps. Ako sad, Guaps. Unsa man ang taxi pang maritis? Anong litis? Kana Ma'am, mag-taxi mo, Ma'am. Nya, muable rang jeep. Sodra. Naugayin mo, sakadayin mo, sulit mo sa kwarto, balik ang taxi. Kana, muna yung pasambot ni Senyor. Walay kuan mag-taxi ang side taxi ipasud. Ang latest kay si Katyab sulod na sa daghang samin sa taxi room na. Hala ka magkuyog tatanan mahugay mag-group hala ka aligre. Ma'am Shib unsa may secret din anong puti kay ka Ma'am Shib? Anak day na. Oh, anak na ma'am nakasuway sa una. Nakasuway sa wala na taxi. Gilakaw na manong gawas. Kauwaw. Kauwaw ato ma'am. Ni parang tricycle. Kauwaw na ato ma'am. Sus, Ginoo ko. Mga crispy pata. Ay, Ginoo ko. Ay, bitaw ma'am ka ng puti. Mas nindot daghan kay puli-puli. Sorry. Diyos ko Lord, makilatan uroy taro, no? Kuan ma'am, kanang nakoy gitay karon. Onya, akwaon ma'am ha. Oh, pero ma'am, dili ko kaingon ha na maon ni ha kay before nagpa-inject naman ko ma'am. Nagpa-inject naman ko og gluta, pero wala na ko lately na wala na ko naka-update og inject. Oh, wala na ko naka-update og inject dugay na sukad pag ay naka-inject date ko pero dili na para before ba na taga week. Oh, pero karon wala na ma'am. Wala na. Nitumar na lang. Aha, kuning senior uy. Oh, kuyawan ko ma'am, kaya puli-puli ko ng rosaryo. Matay tani. Uy, wag gani ko idiyon sa taxi room. Ay, mga unrag lechon ka. Bao mo ma'am, nasa lechon kawali dito sa amin ma'am, o crispy pata. Kabaw mo ana ma'am. Itaw ma'am. Sige, ako ipakita ma'am ha, para kita mo kadit ma'am ha. Sa ako ba? So ani ni siya ma'am, maski pag wala na ko inject kanang mo agi just ko Lord. O fine time jud ko ma'am na kanang ako'y tumaron or any whitening sa sabon niya. Ma'am, nari ko chika ninyo ma'am. Nako'y close friend ako. Ibong ko anong puti kiyang ma'am. Dili na yung nanayang ma'am ha, as in. Ako yung makatestify. Alam ma'am, pero depende rin yapon ma'am. Umiyang-hiyang ha. Negra soap yung gigamit. Negra soap, suya kay ko kay dili na ako nagbantay daghan. Dito nagyun siya totally nito. O, actually, kabantay sa ko siyang self. Pero, dili lang sa ako no siya, nagwalang ko no siya nagmain kay, wala lang ba, mag-ingon na, murag puti ko, pero wala ko na nag-big deal. Pag-ingon ako na siyang silingan, siyang sunod na silingan, dahil ingon na sa nalain na ni puti, so lo,
Mauli ako ng feeling. Pag ingunan ako, ma'am, pagkita naman ko, uy, pero ikaduha na ko kita niya, ma'am, na puti. Pag ikaduha namin kita, pag ikaduha na namong kita, niingon ko niya, kay dito na yun ako na-prove. Because nagtuo ko sa first namong kita, sa hayag lang to. Siguro puti, good. Ito siya ingon ato ka puti, ma'am. Puti, lagi ko to siya. Nag-inject baka to siya, di wala ra. Pag ikaduhang kita, gisingot naman siya, ma'am, namahid na siya, ma'am, siyang singot, siya ko, wala, puti, good nimo. Ay, puti, good nimo. Moto na, mo siya, ligaso, probi akong ligaw, palit ako siya, ligaso, pa rin, so, moto, wala, effective, sa siya, uy, manimoner na, daghan ito, nakabantay, so, mo na to siya, iyaharasan to, ma'am, ingon ra ko na, ako pasabutan ni ma'am, basin kaniya ko ipakita ninyo, dili mo work sa inyo ha, pero sa kuha ni work, ma'am ba? So dili na may bawo dili na to i-try. So sa kuha ma'am, sa pagkakaroon akong giinom, 2 months na ko 2 months. Ay dili ma'am, 3 months. Basta og dili kani, naadyo ko imnon pampaputi, tara ma'am. Premium na, Ishin na premium. Kana. Pero sa iyahara sa to, ma'am ha. Sa iyahara to, musulay pa ko kay masuya ko siya. Ito yung puti. Ay, wala. Uy, nasingot man siya ko. Na-prove na yun ako. Actually, kabantay ko ni mo pag first. Pero wala ko maingon because I thought sa lightning lang to. Pero karon na-prove na ko. Nisingot na ka and all. Wala siya na imat. Gupangan ko ni mo tanaw. Puti kay ka. Ate, nagbeso. Kanin ko, ha? So, uti. Mga duhan ako kabuhan yung gamit sa inyo. Wala ni uyon ka. So, hiyang-hiyang lang yapon na, ma'am, ha? Hiyang-hiyang lang yapon na. Sa kuha na part, puti na yun ko sa una. Pero akong pagkaputi, ma'am, kay may pagkayeluhon bitaw, ma'am. O kanang, katong wala pa ko nag-inject, ma'am, ha? May pagkayeluhon ba? Yeluhon ko kanang, ang giliyas ako, ma'am, milkshake. So, mura bitaw ka ng alpay na pagkaputi. Ana akong pagkaputi. So, liquid puti na as in puti. So, milkshake. So, kato na ng pagluta ko na inject, mas dali ni effect. Samot na katong sige-sigihan ako. Unya, na-learn ni nako, ma'am, sa ako ang cousin na puti kayo, wa siya napa-inject. Maski asa siya, ma'am, na siya paliton, wa siya inject, mama, kay wala man to, di man to mo inject. Naksya ko niya kay nagasuod man niya to niya, ma'am, maski asa mi mag-grocery, taga-tanaw niya sa lotion, magbasa pa na siya, ma'am, basta na whitening, pulbos, skin oil, whitening, pulbos, unsa pa na din ha, puro jud na whitening. So na-shock lang ko, piti jud niya puti asin hamis. So dinha to na-influence siya, nakuha siya na, sige, tanan akong paliton ako sa yung studyhan kani, o mag-lotion ko dapat whitening, o mag-pulbos ko dapat whitening. So like na kayo chika. Sakto kayo, senior, kay 5 mystery sweet to man kay Shem. Pwede kayo upat ba ba usa ka laki daghan kay mahuman rosaryo ara. Kaya pwede ra ka mo uli if di ka ganahan mag-taxi, nahan ka murag private na itom nga sakyanan mo hatod nimo. Georgina, ngura ko ubay na siya gisulay, ma'am, kay before siya baligya iya may pan-price yang self mo para makita jud tinon ba. Mao diri kon na inganyo niya mo inom kay issue coffee kay before. Jose miss sweet to kay sa 5 mystery siya bihon man ni siya. La kalami anang lechon kawali senior. Oy, mao ba ma'am Sheb sulay niya ko anay mo ni Greso. Mahal po na siya, Ma'am Sheb, senior. Mamaligya na, Ma'am Sheb, senior, na bahala, uroy ng taxi room, senior. Di na ko, ganahan mo try, ana. Pwede sa na, Ma'am Sheb. Oo, mo dial ra kag 0. Then mo, ana, dayon ka, Shopee delivery. Amount. Oy, guwap, same ta products, pero premium lang imuha. Amount. Nindot ang Ishin Guaps. Best na siya parisan o Ishin Vitamin C Guaps. Wala ko anada. Napod Ishin Corp anak Guaps. Okay. Wala ko anada.
No niya. Actually, before last year katong nauso ng ishin o try na ko ana nya kuan lang on and off waps kay kanang amount and on and off lang to siya kay kato bitang locksent kato waps o ako sa to siyang try basta sa ako na part if di ko mag-inject nalang jud ko'y tumaron ikabantay ka ma'am nindot ang puti ma'am no kay maski mag-eyeliner ka ma'am maski mag t-shirt ka nindot kita naon ma'am sa ko alam sa nahaningon ra ko ma'am ha ningon ra ko so mo nang ganahan ko puti pero ako ma'am dili ko kontento sa ko pagkaputi kay kanang aside na wala na ko inject but nga nung dugay kayo mo kuan ako ang product ma'am dugay kayo kasulay ko anang lisyo coffee ma'am mudaot sa juga anak ma'am wala na gani ko mutingog ang mao gihapon nag-backgrade ko oy kaluoy naman ani bitaw oy ishin ko pada ko stutoy wow di kumot sa akong kamot niya sige ano to siya no pero ma'am di ba mga puti man mo ma'am kabantay ko ninyo mga puti mo ay guwaps when ka di ba nabasin sinta og seller labasin sinta no when ka nagpa-deliver ana basin sinta og seller third taon na to guwaps wait sa guwaps ha usa man to guwaps ha last week guwaps last week pa sumo na to siya nya ako man may ma'am guwaps senyor okay na mo magkuan ta good night na ko ninyo okay ra mo kanang edit pa akong video ha okay ra good night na ko ninyo nya kubalik lang na punta po na live nya basin di ka mo pwede na mo maka-live po ara na sanwitan by sa inyo ha ilis na ba wala ragod bawa ragod duka gud bawa sa stress ana ako sa nag-update sa ko sa watch hour ha so yes ko pindot jud ishin amount jud ka akong tiil na uli jud down ay salamat okay sige ha nya okay ra senyor Katya Briggs Georgina, Ma'am JC May, okay ra, mag-good night ako ninyo. Pero dili pa ko matug, ma'am. Mag-edit pa ko video. Para i-finalize nila. Ha? Tulog na sa mga gahi, ha? Senior, thank you sa imong time, ha? Katya Briggs, JC May, Georgina, salamat kayo ninyo, ma'am, ha? Hingaw kay ko, ma'am. Nakahilak ko, kinatawa. Ma'am Janice, hi, ma'am. Thank you, ma'am. Tulog na din na, ma'am. 10:30 na, ha? Salamat ma'am, mga pwede ay ka. Oo, ha? Magchika lang tapupon ha niya. Wala mo kumalimot bitaw. Ha, wala mo kumalimot mga XL so to mga sizes dito. Ha, guwaps ha. Thank you ninyo ma'am. Good night ma'am Janice. Thank you kay ma'am Janice. Salamat. Ha, good night. Bye-bye. Salamat guwaps ma'am, senior, ha? Facebook na lang ta ha, magtiwas ha. Thank you. Thank you ha, kaya di pa mo kumatog, magkape pa manggali ko, magkuhan lang ko sa mga video, mag-arrange lang ko para ako ipahas niya, i-edit na sa edit ha, mag-edit pa sa kong gamay. Thank you, salamat kay ninyo mga ma'am Janice, ma'am Joyce May, Katya Bis, Georgina, og senior, salamat kay sa time, pati na kong katawa, pati na kong enjoy karong gabion ha, salamat kayo ha, salamat kayo, sunod na sa salamat kayo ha. Salamat. Kung message nyo ko ninyo sa Facebook ha. I-friendly na ang tanan. Okay ng tanan ha. Kabisi pa mag si Eddie ha. Salamat. Bye-bye. God bless. Thank you. Good night. Bye, Josimie. Pangitaan ng dalo. Diyos ko. Bye-bye. Senior, thank you. Good night. Bye-bye, guwap. Salamat. Sa Facebook na lang ta ha. Magtiwas si Ma'am Katya. Wala na siya Facebook at wala siya TikTok. Thank you, senior. Salamat, Ma'am Janice. Thank you. Bye-bye. Love. Bye-bye.